to me mo. Ubiara to me say no. Yenim baby ah, ubetu me akosie. Nasu ani dasu nyina sa. Nasa ufri supo very famous. See and Sakasia be a woman to me so now refer the Diarada Obuo. See me radicine. No pay if you know. Now, Mizaya Bay, if you look at Sibwa, who be a rent to me, who be a rent to me, say no. Yenim baby, who bet you back us here. Obuoba Ofori Amanfo AHENKAN933FM. AHENKAN FM. And of course, another beautiful brand new week is here. We have been peacefully ushered into a new day, a new week, still in the month of March, and of course in the year of our Lord 2023. Today happens to be the 13th day of March 2023. I don't pay my Maakye, Nami Moakwaba. Sebi Biaboko there. Oh, Nyamiadom. Or the Akodi weekend in Wasadi Yaba. For God Encounter back on your radio. Maakye, your most authoritative social, political, and current affairs talk show. Your most syndicated breakfast conversation in the East. And indeed, it is the official Easting's biggest. Maakye, I don't need anything. On behalf of the team, Mame Maakye, Nami Moakwaba, and Fambra, your family favorite radio station, AHENKAN933. And I say, I'm not paid. On today, AHENKAN933 Fawa mani unina brakwa je botane so. Ebwa wotru na wotru adie. Ebwa inchane ho. Ebwa you did me Jesus. Ow. 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 Oh, me dano. I say, who free so for very family? Messi and Sakasia be, and why you bet him yasu? At your way. What do you marry? Quine, man, Merade Quine. Obi around to me, boo. Obi around to me, say no. Ubeti mi akosie. You just have to allow God in your life to take total control.
Na se u free super berry fam wa apuzo. Ewa ye betimi ase umu anti adwe. U hwi fam de biara da. Also for Simo. Dixon Boating. Bra pills. Obiara to me say no you did not take. You bet my concierge. Bluetooth and opay. And the day that was one. Ow. Meaning baby, you bet my concierge. So some 40 minutes into 6 a.m. Maakye, Sena Medical Cartel near the bro. Transmitting live from our national studios here, Equia Frakoma. Precisely a Wachima Boabo. And don't also forget the tentacles of the show spreads across the length and breadth of the world by the kind courtesy www.AHENKAN933FM.com, my TuneIn Modern Ghana Zeno Radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store or the App Store. Kohon when I call download the baby and be will be as ya fan bit me a show no. Not doing this alone. Riding on the shoulders of solid production team in town. Odi AHENKAN933FM Aboa. Ajumpa hini Kofi Mensah Kobike Kwame Asante Billy Man Ofremi Obuoba Ofori Amanfo Nyame adom ye hoye onso hoye eni ya wankomodi Wadaro ma beka me ho free side break up himself no part 10 ebebo en semno ne ekotwi bobreman dia hinta odoman kwa ne krotwi amansa modwu sem ya boaboa ni nyina no se ba yikuku a ye beja ahwe ho en semni wom aye pompom fe se mampon hina bomu no bibia wom anopo kan ho oba joining along the way with your sentiment, your comment, your thoughts, your opinion. 0594-841-044 0594-841-044. What the before hodi aba? Ebia ubi be dinner would they be? So areas yeah. Let the world get to know how you value him or her. Fabra, you back in kind amount. Sanso na wadwen kire no se na medical kan no. What the before hodi aba? Ye kwa ni mu ne back in kind come the amount. Ebajo mami fa wiem bobrese de bi sakwa ne damu ni nyina mfa nto aso mfa ma na fe kwan mu na ho nyankopon asem wonam na bofo so de ba ye na watwe mu nyina wo se yemfa ntu anamon mi wogidie se ento ifiada no erade be nyame ne nko abaye ne nko a na asomfo nso be na asomfo na adansidie ensenkyerene eni be di ne machi Sanse Bible me yeti asese ne ode ne ho to awurade so no ade nyina dibua no na ewie ne yie enwema nyina be di aboa madam me se wa do fidi na to ha no ma no pay de bia me come in koto dwani mu bompa ya me se radio no de aba edoso yetie but e free sabre e kono e wo se radio ni tie no eye soronko utie radio no na awurade asan eye woni padua ho adwuma wo ye wo honhom adwuma na oye wo kra ho adwuma no ama wo nhyira enti yentie radio keke e free sabre kono memfa waso ntie radio bia keke tie radio a womani awurade wapam tie dwumadi a wodi wo radio no so a woni awurade wapam a wutie no na awurade asan ye wo ho nsenkyerene wutie no wasan kaka wo se ye wakwantu obi wo ho eni ti se wo niam na yi a na wo de atoto yie sa dwumadi no ne Maakye aya huampamu jeni prekese jamendu efiti kroti ana ne ho bo afiafie mu eni ntimi no ka sei kamu.com edwamu.com afiafiemu.com
Womo ekwa afuomunso.com. Obi atam asi ne kon ho. A wotie ne mapa. Wotie de nyansan ka kire wo man no. Sansa hana Ghana kasa. Hana Ghana tie. Ewie ma brese ni bisa kore dem nyina me dof ma me fama o. Osemi kan kire osa no pay. Ewe pue man temo me ayahudo bienu nsuo ni bemunomu na kakra. Ebe munomu na kakra. Me ayahudo bienu nso na be se de petepete no epue man tem anopai. Na premo to ekwa. O kire se awia no beyi ne ti. Na asini dadam abo ama ne ho aba no. Yenkodura nwumre no o kire se wie mu bedwo. Eni nti ya no ahye ne nso de ama me. Me bone to fa de ama we ne ensuo ni awia ebedi afra kakra e wo wie mani nti ya no ahye ne nso. Me aya hodo no a ase kwaye no edoso ho no wo kire se ya no pai ensuo no bepetepete kakra. Eni nti ya na wa hye ne nso. Some 45 minutes down 6 a.m. already. Can you hear? You bet my cousin. Ofro kwabena. I say good morning, bro. Keep up the good work. I'm watching you live from Kasoa. Kwabena Junior. Yeah, that's it. Yow Isaac, I say good morning. AHENKAN933FM. Ayiko. I feel almost a better data. No, me na TSM ho. I was some people be catching us ankle for you. Obuoba Ofori Amanfo Maakye at the AHENKAN933FM. Yenim babia ubeti mi akosie na dingi daneso why grana ya rebiano afa nyankopon asem ode na me bofo kronkron so de ba ya na watwi nyina o semi no mienu mfantu anamo ye hon kronkron semi misa so no abompa de asa ansa ne be kwa asem no so no o semi misa se wabompa Osi bisa omo mame me pato wa bompae unya moye ohu o ya che yem fase dan komoti asefo nyankopon kokromoti ayensa ne homopo akroba to be ma opim san ni din ahuna bobirim nyankopon no me pato na no pay se wunyanka bibi nkire no a wo ya ye too late bi wano ne ka bibi kire sa nyame no bi wano na ka bibi fa kire Nia wama ho kwan ama na no pay yaka waka ate asefo ho no me pa cho bi wano na ka bibi kire no wate enka wano ntum me pa cho wano pay ka bibi kire bi ntim nim dade akono ka bibi kire dade ayemmo ne kashire nia osum fidie wo epoase na wo yi akyereben apramre ene asono no me pa cho ka bibi kire no dade akon dade ayemmo ne kashire wo ye osrebo sekyerema wo reda de mono da amansan yere bransam no bransam adu katawere no me pa cho manin samrane bonin samrane ye yankopon no pray yedase obambo yedase wadom yedawase ni wahumo bro wakan kan yenso akante asefo ho na nka yenso ne yehne hwan yekoda se wufuo nam na adom ni moburu hunso amana no pay wabofo konkron anyane ya baate asefo asase so a ye ne abusua santi nyina ne ye ka kire no sase danka odin ayeye nka odin konkron no afa ye wie ne sa ne yesra wu awurade ena no asem a na Paul ka ne se awurade hwehwe mi mu o David class asem yo no so kan bi wo se hwehwe mi mu na se boni bi wo baabi a asuma baabi ahinta boni no ahinta o baabi na enam so bema wanimonyam abomia nti na no David asem o kan se o se awurade menyi do not take your spirit menyi wo honhom mfiri me so enam boni nti se awurade nyankopon yi ne honhom firi nipa so nam boni nti ya no nipa no mobo wono ne ya genkwa na genkwa ne se magya wo de wa ma obonefo no a mo abiem na esan ba begewo enti na no na David ka asem bi se awurade mema me nto wabufuo mu ma me nto wabufuo mu na o to awurade abufuo mu a wasem mo emobo
yewura hu yɛmɔbɔ wate hwehwɛ yɛ mu sɛ bɔne bi asuma wɔ baabi na saa bɔne ne bɛkɔtwe yareɛ nketenkete bi de aba saa bɔne no asuma no awurade ɛbɛka yɛ ato ɔbɔnefoɔ ne nsɛm ama wadi yɛn ani a yɛsrɛ wo awurade nkotodwa gu fam yɛwura hu yɛmɔbɔ na gye yɛn firi mu any sin whatever form yɛsrɛ wo awurade hu yɛmɔbɔ sɛ mɛma bɔne no do not let the sin be a pile of heading. Awurade hu yɛmɔbɔ ɛwɔ Yesu din mu afei yɛsɛ sere Nyankopɔn no sɛ ɔno na ɛbɔɔ yɛn ɔde yɛn bɔne akyɛ yɛn deɛ a ɛne ɔmfa yɛ anammɔn nsisi yie na wɔtwe foforɔ a yɛwura mu yi Awurade Nyankopɔn yɛyɛ ahɔhoɔ ne amanfrafoɔ ne ɛwɔm yɛnim yɛgyae akɔne abadie nyinaa hyɛ wo nsa Awurade yɛgyae abusua hyɛ wo nsa o baabi biara yɛbusuani bi nam Awurade yɛgyae ne hyɛ wo nsa sɛnea naano odiifoɔ Eli dwuma no wɔdie nyinaa ne sɛ ne ma no epia no abɔ wɔn tiri so afɔre asrɛ sɛ Awurade baabi a memmeya na ma ɔkɔpem miminim ebi a wɔn anam ntuo mu no wɔn bɛfom wo Awurade wɔn nkasa yɛ mu no wɔn ano bɛpa amo akasa tia wo Awurade ɛne ntimi bɔ wɔn tiri so afɔre sɛ Awurade in advance ɔmo yɛ ɔbɔne ehunu wɔn mmɔbɔ mesɛdɛn wɔse in advance so ɔmo yɛ wo Awurade bɔne ehunu wɔn mmɔbɔ Awurade yɛgya yɛ busua sante ne nyinaa hyɛ wɔn nsa o nea yɛnim no ne nea yɛnim no yɛgya wɔn nyinaa hyɛ wɔn nsa wonim deɛ nti a sansɛm panin sɛ funtum wuo ɛsɛe batatwene obi bɛkɔ akɔka bɛka ɛne nti yɛgya wɔn nyinaa hyɛ Awurade nsa sɛ yɛnyankopɔn bɔ wɔn nyinaa ho man na tutu wɔn anam si yie fama yɛ wae yɛahobrɛaseɛ mpa ɛbɔ no afei Awurade ɛma yɛnsrɛ ne yɛdi na wɔtwe yi mu ma yɛnyɛ nhyira na wɔtwe yi mu ma yɛkora yɛnkyadeɛ ɛwɔ Yesu din mu na wɔtwe Awurade wosense nyɛ adwuma ɛnwo se didi ɛne nti wɔne ɛkɔ yɛ adwuma yi Papa Yesu ka wɔn ho Juda mu jata ka wɔn ho Juda mu data ka wɔn ho jata kɛseɛ no Awurade di wo manim wɔn a ɛkɔ fuom wɔn a ɛkɔ adwuma so baabi bia obia ɛkɔ jata kɛseɛ Awurade di wɔn anim na ka wɔn ho ma dansidie ɛnyɛ wɔn kasa nya dansidie ɛwɔ wo Jesus Christ din mu amino afei di twato dia odidi ma ubidi ne asɛm to no ato me pa cho ɛyɛ mfani ni agoro wate onipa odidi ma ubidi onipa asɛm to no ato onipa asɛm to no wadwuma kora betumi abɔ ye wonipa ni bo no ma asɛm to no aho atade a wo hyɛ kora wa hwɛ wunya biem sika a wunya biem sɛ nipa no memfani ni agoro abribia wo konkotodwa ni mu abompa ye fama saafo no wate maame bompa ye ma wo ma no wate bompa ye ma wo ma no na sɛ wo ma ni di yi a wo nsu be di yi ɛdo na kwafu abu ba to ho sɛ kodo ye ma ni ebu aso no ɛno nso ye ana keka ɛni nti bompa ye fama saafo no wate Awurade ye bompa ye de ma o my Ghana mu nipa ɛni mu mpanimfo yɛte asesi yɛ sa asɛm to ma mpani akufa do ato yɛ nyina ɛni nti yɛsrɛ wo Awurade kora no wo nsayam dom ne boa no wate mani nyansa yɛde kyekyere ɔman yɛde nwono ɔman na ma ɔman ni yɛ fɛ mamu adehye nso ho tɔ wɔn na ɔmuhunu wo Awurade wani munyam Awurade dim sa nyansa no wɔne na pamfo a ɛboa no Awurade sɛ impo obi kura adwembɔne a mane nkonkomwa mwani tiri so ɛwɔ wi Yesu dine mu hyɛ ɔman yɛ ni munyam sa asɛm to ɔman Ghana to yɛ sa asɛm to ɔman Ghana AHENKAN933FM enya sa ase nyina so Awurade hunu yɛ mɔbɔ yi na dombo ɔman ɛwɔ wi Yesu dine mu amen
Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkai 93.3 FM. Anase woyeni Itie ne pole bia mobia papa no Osideng What did you want ye ho Braka de botane so Eboa o chuna wo chradie Eboa eimo Yankopo asemu a wade bre ye na wotwe mu nyina na wose no nwenwen ho ani ntina me mpepere me ho no ene me da na di a kire onyame ya adom na wode yenkwa kyeyen a otsena ye besa aba na fe ya ba bebo wuram na ya hyase asua bata no pay die nyame bofo kronkron ba ya wose me no mienu meka ho asem ne say we are just steward. We are just what? Steward and not owners. We are just steward and not owner. It is here the SS in the we are just stewards and not owners. Yeah, herefore, Mr. What would you mean in me? I'm a tea maker. Yeah, herefore. Obi anyone mo betimi de nsesi ne bo se meme we adwapade e de wo kire obi anyone mo betimi de nsesi ne bo aka se car na amato no me di botom sika ne toy nteye media oh yes wo yo hwesofo wate madam mofra na wawo mo awdo mu twa obi adapa o so yo ba a won bi mienhwe no madam mofra ne nya wo dia o wo hwe o mo so keke. You are just a steward. You are not the owner of Nkwalano. No. You are not the owner. And you can't pride yourself to say, I am the bona fide owner of this. Listen to me. We are just stewards. I don't pray the American no. Okay, Bible in the book of Genesis chapter 1 verse 1. Or see, in the beginning, God created heaven and earth. In the beginning, the Bible says in the beginning God created heaven and earth. And he said, "Nenyamia wa dom ni wanya bia enya wo dia wo yo hwesofo wo hweso." In the beginning God created heaven and earth. Emu niema nyina okenkan Bible no a. Say okenkan the account of creation. Ube hunu say ne Nyankopon bo ye bia na ye ne dia nya wo dia nya me dia. Say ne nyamia wa dom no wanya bia mpacha onya odia wo ye ohwesofo eni ntia wo se ohweso eyiye na obi bia o ye ohwesofo no owo da wo ho no mo ya wo de kobu akonta eni ntia bia ne nyamia wa dom wa bie store ne nya wo dia o wo de store no ba be hwe nkrofo awurade de ema usika ma wutimi bie store no se ne be ya true store no be manage na won so ahwe nkrofo enkrofo be to jeni wo ho enkrofo be to meko wo ho wo ye ohwesofo keke sa store ni nya wo dia eni nti se nipa be mu a eya nyom ho abotre na the right owner no ene awurade na sa Nyankopon no aye kana sem no sa juda mu jata kese no aye kana ho asem no se ade ye ne dia senya tie bia there will certainly be a day of reckoning ye benya da bia ba bebu akonta aninti on a day of reckoning no madam ubebu akonta e wo niema a wo ekura wo nyina ho na nka ya wo dia nka okobu akonta wan hu obi asika ne dia na yesi ubebu hu akonta no nanso Bible amiati ase say
abrabɔ a yɛbɔ no nea yɛyɛ bia no ɛberɛ bi bɛba a yɛbɛbu deɛ yɛyɛ nyinaa ho akonta wonim deɛ nti a sanse ɛnyɛ yɛ dea yɛhwɛ so kɛkɛ madam ɛmɔfra na watimi awo wɔ mo no ɛmɔfra no nya wo dea o. We are stewards of everything, but we are not owners of it. We hold it not to ourselves, but the right owner, who is God, is above, watching over us. And I was so this with him say, and I was so your so fuenti. A baby beba, ni adia ni diane beba, ubebu hu akonta. Enti mo ye nyame adwuma asofo no amotonton oil motonton jene mako ebi ka koko ebi ka banku no mu nyina ebire bi beba mu bebu de mo ye ni nyina ho akonta nia onipa dasani ye bia obebu ho akonta na ka ye wo de anka bebu ho akonta dabi. Enti Genesis chapter 1 the verse 1 eholo na the account of creation ewo nti o se asase no Onyankopɔn bɔ ɔsoro ɛne asase. Ebacho na wanchi asase da he. Na chebi de ne da he. Enti sɛ na yɛtimi akyekyɛmu a na waba benya wanchi asase. Yɛtimi akyekyɛmu a na waba benya so aba asase. Yɛtimi akyekyɛmu a na ne wodan wɔ East Legon a ɛdan ne nya ɔde a onna nankasa wɔ hɔ. Ɛne nti yɛ ahunu sɛdeɛ wobɛhwɛ so na watoto ne yie. Na ebri a esem ona no ba betena na konwa kasiem na otonsa de afre se obia mebu akonta niema a wode share ne nsa ho a okwa obetumi anya bibi aka obenya akukuduro watimi akọ no akoka se papa o tell asase o ma me edan se me nhwe so o ma me sika se me nhwe so midi sika ne boa nipa midi sika ne yesei midi yesei na okinkan we nim nyina wia wa hwe nim din waka kire wo se mo akwapa no kwafo he na watwe yebedi nkomo na watwe meseden yebesua de na watwe awurade beka kayen he na watwe wode be hye yentirim obetwe adwen siso am yahunu se ne mikura bibi mu anyame de a se ne nyame ya misikani a sika ne nyame de o enyame ne me made a e wo se enipa bitumi nya so mfaso. We are stewards of everything and not owners of them. The right owner is God. Onyankopɔn te asefo no eni ti de wo nsem bia ne wanya wa brabo mu bia no mani panya so mfaso wate Kristo asumdie nkan na adom na so mfa ma wo onko so anye yen kaakaifo anopa awia anwumre na ya brabo ne anamo a yetuo no ya mfom no awurade nom yen na omo ayen na onka yen ho oye gyanyankopon oye obenyankopon oye honhon krunkrum nyankopon so obekọ so anante wona kwan mu a eyire so kyire so seden oya dumura obehwa wo so ohuma asemwate eyire so kyire so seden ongu wani mu aseda won so ubeye yie ni bi won so oho beto won so ubetu kwan na won so ubedi adanse e bacho ofre me Obuoba Ofori Amanfo ye the sports to aso omu wi a yebesa abo ya ba beto osum kese so Maakye eno ni dwumadie no edin mayen komra na fi yemfa de aka nyina ento aso ma This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Obrempon Opokuare. Oh, the tactical best morning show host of the year 2030. I don't know what was keen. Hey, Opoku. Chairman, oh, yes, I see now what you from. Sure. Now, AJ Bibia Bokodi. Super. Mama, I am more and say my technician. No,
waya de. You see what man joking magic bibia santie si normal. I see some no. Okay. Bilma so o shelen dem wa as a guru ele wo ye wo dem na say ye bo din bo na when two ho for assess wa waya de Bilma waya de wa ma de na tie si normal bibia ko normal level na say ko ba ya bi do laptop enti ya santie simba ya da se nyame nka no ho o shele dem wo ya niam fa o nyame nka no ho si aka we no a ya na emu ye kyereh anu so o fa plans bele dem we tenche enti won fa o the plans bi ba o hwe ekwan o fa so conjoke magic ya o de sa de wi ba be si ha ye supporting ya yidi ma e kan de sa ga sa de ase na o kai for aga ida ai for aka ida for na send send o mu twitra taka ai o mu twitra ta so o mu twit o go right ba ai anu obo ga asembe credit enti waya de o Bilma waya de enti no esi on hwehwe no omla me yewe no so kan dey say me we na wa sama na back na krama gidia me woni mu na kosoro asa kosoro so betima yewe no offer plans hwe is o wa yi otutu nyama bi ogu offer plans ababe Bilma ye betenika o ba ye betenika waya de ba se bibia boko de mu mpom boko so kutuku bia kama kutuku awini na what is call line no me to me ho promiti weekend we nyina na minim ne ekoso kra wo wiase enti wa monitor be bia ho be ekoso bibia e wiase yankasa weekend we na minim ne ekoso o wiase kra ho o se enti wiase de ekoso no ho wanti hwi o sa na tie o me sa na mtie to da bia na mayira weekend we me na ma metete yesi Canadian bibi fo akoka no me se ne ekoso wo wiase bia me minim don't say Canadian bibi fo aka no Debi. What is the MP before I can any boo of so Debi. Big MP party any mas oh say no dey wakana dada I check what is almost there no a be group party no I don't know any ono so MPP ni so wo mu dosia no dosia no wo ne doso no bom kokko say omo bi ono so bi won dey o so bi won dey ene wi ase dey hwan na eni obi dey so go go bi dey so bi so be count dey eti me bom pa senga ago ungu party na ni mas na ka me hwe dey vision o pa so gu party no anka so be gu na ni mas so be gu no obegu party hwe san sam na be ba bonten party ne nya kono na go ka me NDC fo anka me hwe dey furu no o ba so pa no nanka ma so go begu MPP party na ni mas nanka MPP NDC fo asem am fom kwa na makọ ka Kennedy no boa utimi nya hwe ya ntro nanka ahwe de obetima ye no enfantefo efre no ahoroba hye henko mo hye na ahoroba nanka mu MPP party nanka hwe ade dege agwenye adwumfa ni ti o dabi o setio dabi o when this phone is on komo hwe na komo de omni kanta no na go ngu no since ye be kopa na egrofo de ho no ngu no dabi o ti eje ye be kwa election 2024 na MPP ni ba kwa baka say MPP for den na obegu party no so mugu na comedy egrofo it is so mugu na this phone na advantage o dabi omo den no and then is any NDC for no musuro oh dabi kami aka be no say obi atibi so no wanka so begu NDC o say nti ono NDC ne ni ba se nka onu no poku ne ka se nka we ni gu a nka omo afa no fofo le lekra na we ni gu e be na to ba na se ne NDC for na akoto mo no se don ko mu nyina e ba akua don ko mu nyina e no ko ara so one NDC ana so MPP o ba ko ono no e party leader ne sa oh na krom ade no mahama ba so no mahama fa ele gu fara ba no gu fara na nse mo be o super mahama ase we did as ase ne kotoku what I say sa de kotoku ye de aba ko no bi o kotoku na has de be chewi na tene de aba ko bi o kotoku now they say player no kra o be kotoku no be ko no has Nyango mo ni ne de but me some way man your friend saying countryman songo ana man country na oro sports wa mo ye wo Ghana ha no emu bie ne wo me ne fe wo songo za songo na juma ho ya ne dia ne so ba bia no a o me din crofo atem za no ko se o ye me Ghana sen kra
I saw no the program the city no. What is it? Ye made in for fatam yan so. Send ya tem di na video. Ada wuti no. Asan so no dia ya no. No. Ya nya de sa, enya sapa na wotwa to ho no. Aso ono kro no bibi kura na enya ne fe. But adwuma se enya ne sa. Oni pada sani a wo de e tere se ne e koso wo Ghana ha bie ni hwa ye ofe. Osi ye ompi to ado. Yakofa Chris uti abas. Eno so we de ne ha. Osi mo fe Chris. Te mi no coach ofe mi yakofa Joseph brother. Ya nya de sa. Obaro kaso pe Chris uti ya. Adwuma no ade na o yelo be na. No. Ade so fire for fire. Na fire na tere se wo ba bi din ko fatam so ko. Na fire No. W na fire nko na bia efifo no nko na so fire. Na wo de otimi single nipa wa otimi keto kra ku yi otimi de ne to ho bone yam sa enya o. Anyo. Mabisa sa say so why president bia no. What is he seeking to? But it is not good. Enya good president no set no. Yes, what there president after president ni bia baby anya ofe. Akwanya no so ba akwanya ne ba na say yi leaders ya. So no say football people ana ono nka ho. No kokokokokra no otwefa ne bosa. Kokopri bia untumi nkopre. I think it's about time mo ankasa mo yes sports mo mani hunu say de oye na enye. Nanti ojaya obere. Ojaya no anya dwuma anya onkoda. Na de obedi nkrofo atam kana anya dwuma. Oya dwuma se na dwuma no renti. So do oye na nya nka mo oye omo no zanko megasa. Ainfo no. Anambwa. Ye omo oye omo no. Na wodi mkoto kwa we odi ahemfre. Na wakoko toro da so ye die na se na ye no. Enti panifo na ono omo ye dwuma na wo so mpe bi. Ya bio. So say na wakoko to pen. Na obi go fo mko wi abode na. Omo mko wi abode omo kokko to no omo san bai. Me de ama me ka ho asem. Hu se enkrofo bebre ehwe no. As omo ayi amre say mentor ni hwan ya enkrofo de ne role model. Enti no niam na bi wo ho no na hia. We say o measure na kakra. So o your role model dana say obisua sa de ni. Won so be didi enkrofo atam sa. Na won pe sa de na san go njimi. O twetwe enkrofo 2cc form sa. O socket o keku mo che say o de 2cc form sa ha dwen. Ba sometimes o de gina biye. Beje dia. O de no. Your boba can sometimes. That's why you balance. I was say sports for mo mani bre. That's why you balance. Because enya picture papa no open to the international world. O da ba de ntumi nka hwe. Mimi ya dwuma o. No. Sports in general. Ana me say on the cat na o kada say gwa cat nye hwe a. No. Cat chiro krata about this. Na to krata no emani bari ja kasa. Krata. San krata sam ne de. Enya san sem. Who do you think o he no wadi na tem on fa ne kokot. Simple like that. Ana o ya no to no station o no aka cha say masa. Ana o ya o obi ni kwara. Ya sa dia. Na gata do draw no. But me set in style of adwuma o ye ne de e yo no ne dia. So that here. Yeah. Ena obi nkyere said ye onye na adwuma. Yeah. But the ebegu Ghana nyina ni mu ase enso de ye ntena won ka say nye obi na be kyere said ye wadwuma. Enti gu o man na ni mu ase. On kabrofo nti abrofo no nti. So ka twi. On kabrofo. Ko kabrofo da kabrofo beti de o kan. Ba so. Omo nti de o ka. Aba serious o. Ya na ebeti a. Say o hwe no a. Na ni nsem a o kan no a. Now you investor cry and no concra say physical ko say Ghana ayi Premier League ni mu. Ba me so boni ni anso me de bo we say yeku na you join no sa sports we say enye cry. Kwabra ye bo ade ne nkro. Me ko school ye kire me say adwuma ye ko ye no. Emrada ho ana ko ya. Emrada ho. Na nti media law and ethics. Ye ni president Ogroma. President wa ha. Nti ayo no hwe TV. Oh, we serious. Any sports for now. Any sports as journalist. And I say yeah, you know, we say kwamna ebu ane. Journalism no. Kwamna ebu ane. Muntie me mpase. That be on swag. Me mpase e be say bia obi ba kire mu sronko. No. Said obi ba na dwuma de ende no anasem. But me Ghana Football League no a. As e dey bi o attack ya. Omani looky good no. Eno na ham you. Na say ono no ne style of so de na dwuma de ende say obi ane de bi o na dwuma. But Ghana nim de opeso mo ye de. Because it's serious. Because question de ti ba he. We ba he. You see everyone na. Also so de libero. What you get? Opa you get. Na go for so for bra the same thing. Also get can say ye jai yi kotokoni house she ne nsa. Oba Ghana na obo na do din yi ni fi ho na wo ho. I know. That voice. Na
yɛde Ghana nyina akora hyɛ ne nsa Ghana no automatically wɔwɔ supporters no Ghana nkasa team so say league na kosi sɛn I mean it's so bad. But next time be umaya na ye be so dia okofa but no minim de ntia oyesa say nyan so anka ojai debi o me say de make mu nyanti ase Matias ye ono no ne kwan ofa so ye na adwuma no so oye adwuma so osumo bi say obi adwuma no oye sa enti ni pa no so ko hu say de oye ne nya sanka mo ka che so nya ana se omunya bibi a dabi say nkofo ka chom say o enye onya say adwuma o ye say o ba tena say nya nkwa na oye adwuma o ye adwuma ne de wo na ate a o kasa but mpenifo so wa ase a omutie o kasa betuma aye din na nwom bo de o fie ni ma de ntia o nyom bia na ko bia so a wo no tie ma wa so kra ye ya wutie ya de ma wa fire kama ade a o ye se but say hwe nkoso de na tete de o ye say o fo aso yes of course nti onko so angu Ghana ayi teams na ni wa sa ya league mo say nya papa ade nya papa so wo say kamu nsem nya wakwate se Burunia o kan say EPO say but ade bo ma enya papa ina be ka bidie ba yes esa wo kan no kwan bia ye nyina ye fire eduru ba bia wo se mo wani brain panimfo ne so ebi ti say vaccine kwala vaccine ya esan ye na omampani akogina parliament na me so ha me de na so ye hwese ye nsa be ka bi na one express one show say ade we di hia ye pa nti bia wo kine yi ye nsa be ka so that ye eno no de ye nyina ni be bria ka ho asem but no crowd to me nka say sebi we te o mfanche me koti udumi nka say we ye jimifo na we ye dabi but abrantie ya ye kana say ni ya ye ke wo ka ni nyina o nti untumi nya it's so bad because we be aton njen kra ni ba no ana me say suboni ni ane mfa mo we say media station now because some programs we are not discussing etiefo ntie ni ye discuss obi na dwuma said ye oye no but said ye eje kan no osumi osumo man nti nsem no so a wo ka fa o man no a men so me yes citizen no Ghana man na me so me ka ho asem sa because me confident better na me kan ka bare sam nyini say enka wi yi we di kura dada ka udem anamwa na ye comport ye kura yi report ye ko di anka ho bi ni o ka kan yi ba ku ya eje pa report we ko di anka ho bi ni e ba ku pe o ba ku pe kusia momo naga we use the word Jimmy for ni ade ba naga ba sta ka o kusia momo kusia she a whole month kusia say dey wato nsuo bo se ni na agora momo o ka obi ya wa no fe okoba ye no o ka okoba ye no o ne ka sa mpacho se sa bo se ajumana no de anya ize too much anya ize oh dabi eno kwa ma se na kan se miaza no ka se miaza na ala me se go use but maza ajumana obi akọ uko school ko ye kire o se ade say FS ye nyu so a friend say manager ne tai kan asem o se mo kasa no ye tie fo nso ye tie o nza mo ba kasa ye nso ye betie FS ni ade unim kasa ye nso ye nim tie unze one thing about radio is say mo na wo kasa no na uhiti it bi ma ade ne ya o ya it is all the ya ofie ni better radio so enu nti na ye fra bibi emotional intelligence okay enti okoni nyina no ma wadwene nso ye adwuma ese unze adwuma na wo ye no unti fie microphone esi wani mu eni pardon dom so ide o o time no wacha by 10 wapon o pon we free 10 1 10 2 AC from ho no asembe na o ko he onko na bo abrabo no yeah onko tena fie Friday enya fi no aba afi no aba if Friday no if Friday no be pem ne no pie kwara ko todi ene so ati ase e komedo be ko market be todi ene be ba sore o ya ye too powerful ni nyina no ejuma ni eni nyame na na wabu nkompa ko hwechi eni nyame na na I say David ibo bra no eduru ba bi na tare no de ko sen dan bi mu zara ze enti oya fum kwan no a no akwa hwe Charlie atare we ne na hye wo kodi bone ba ko no no ahwe ba wi na ofiri ba so ati ase
no abro ho ase engineer so man ne de nyina ye chichire eduru ba bia mpanyinfo no ye de omo eduru ba bia de omo tare ban but wo de ne tare ban a na wadwene ho se e ban am de ne tare misia no a enye sa wo chimi obe me den yo e ban na me de ne tare no misia na metimi ahwe nanim so that's it enti ban na de betare but fa ne tare ba bia wo hia no a wo metimi ayi na si fom boko ko e den ya ket ba e da benya ba ade ba ko na so bi ana me Chris Hughes de embo de me ka ho asma me hu de esa ket ye bi okofa otoado bai so scout coach asase kwa ye nyina na yesi ye pe crazy ana ho asara be kan mo se scouting coach ni akofa ba otoado nya de odi broni bai mo si broni ni wa ba milo mo mpam no okọ scouting ye yi bai otoado okomo ba ku bo bia so ya de fi de kese scouting coach na ko kapa no se di mo nya bi ye pe crazy mo tum se mpe local coach Chris is also a Ghana ni. Koko na ye. Was a Ghana ni. I think say yes ne free Ireland or so. And free Ghana. And to a Ghana ni. And I must mo pay. Aban so pay. Mun Ghana food na so pay. And I can say mo pay dia. But the number. I feel am so it is on go for am. E ba say o de ne ba. And coach em for am so no be ID. Ye pe Josi. On go for Josi. What I say? Anka mo se mo mpe we no. What is it? Me mpe we ni pe we. Mo se mo mpe local coach. Ite be say local coach ni de hwem a. Ayim former house of coach. Coach we na ya de. House of coach. Former house of coach. Some board. No de house kwa ko Algeria no je say. Oh, enti e tell be na eye bebre too much of everything e Ghana Promotional say me hu coach bia e bibini coach Ghana coach a. Obeduma hwan. Didi drama ni ana. Say the coach Ebosom United no. Ayi mon komra. Odi o ya sa si da mu ntu ya wo yare no ye bebo wa wasum sa. Chama wadan funa miko. Dem le bi interview no ano. Eje mon komra. No me si onye coach. Obra je ndi me kan so. So wa da emu ano. O susu wa ko tuje. Ena me ba mama ya de we. Obra je ndi the text message bia ba some ye ho adwuma ma. We from Reverend Dompre. Okay. You kutuku for kutuku de. Na Reverend Dompre me ka so kutuku ikron kan ho asem bi. We also park no kan ho asem bi kutuku. It is the end work kan ho asem bi. They go your birthday asem. We friend manager. Park no also kan ho asem bi as we it is I heard the watch break. Okay. Gala ha de odi agura wasa. E be fro. Aso be ton no. Reverend wa bro, Reverend wa papa. Odi Ghana fo ni ma, odi ko be guma si he, odi go di form si he, ko via. Utimi di Ghana fo anim a. Oni suna fi de hu de o ye. Utimi di Ghana fo anim as president for 8 years. Yeah, why are you? Aya de. Aya na beautiful masa. Ani ti ne to be alam so yi o mani ana o mudi esika no. Because you use a class captain bro, me kai say kingdom be bridge na be class captain na. Me na fo ye ni aso ye katwi bi eso ye wasa be trodi teacher ba o be say di amatro ye na ye katwi na me down fo so wom na ma trodi na akwa we tumi so o ye dede o hadwin say me trodi di so akwa ye madam fo me tro man tro so na me tro bi dia asema ba ka say hey asema ba ade ti na o tro we mo na wan tro we ne ye tie say omo so a udi agro obe vi mu ama na ho ode ni bi aka no omo so le pekasa pa o de so be tumi abo I say birthday, happy birthday kasi pan confirm ne ba. Ne ba ya friend no, eye Dompre Oduro Apia aka broda. Tell him no. Police ni no. So you police ni wo achim dan number 9. And odini juma enti no and then birthday kasi pa. We fini papa nkasa ya friend no. Eye Reverend Emmanuel Kwabena Ben Dompre. Eye welfare manager. Enjay ena eye welfare manager chaka mo. Mutie em di odi agrama mba na loku wale kasa akamo kan no odi di ji achi di no ore odi di ji achi no he na bufuo de kwosoro na o kai so your sofo into onu yiyi e be ko fan sema ba say e bi odi agrama mba na loku eleji de kan ma si ma you anything brother and your birthday you know we if you papa Reverend Emmanuel Kwabena Dompre and o mame welfare manager okay and then mame Eunice Dompre yes and Kwabena Jedim and mommy okay and o mama kadina and yen at least obi di agra e se be na loku
go be ada. Oh no. Yeah, man, I'm going to try that here. Brother. Arrest him. Why a bemo did me kaya come on board no. Enko for na be ye Yakobo boy hai. Akwana was wanting to once you finish about tebi. Oh yeah. Also for sinya abotre. Was it the I say brother, lock him. Hey, young comrade Zana. Lock him in the Abisu. If I do as you are not obedient, I'm the fire comla, not fair for good year with some cacano. Young family Jubilee Hospital, as you are saying, Macassa Oyale, now want to do a fakwa Jubilee, no one Tom Bossy and show. You'll be a mad, you'll be a mad, you'll be a pin for that, baby and colada, baby Abu could be also private to the shame, Obana to mini pardon da. Your mamma will baby than after Doctor for near Nessie for no, let me drunk so let me show. You'll be a trash can, oh, a beer, oh, ya libby to pursue trash can who you recon, and I say be your pin for that pursue trash can whom colana, Uramo Jubilee, ye be my baby, said your home machines, Papa Nigo. 24/7 lights no entin call a doctor for me expert a minimum operation here and ba be dia maw ye wo kanti wa aduane bia opedi bia no ubetimi enye bia di ye wo pharmacy wo no do ben na wo pato ura mu ha ubetimi enye bia to afa ye wo eye clinic shim fa ne se bia wo fie o wani problem o di ba ye di mfidie be hwehwe so ne ehu yare a etete wo no na fa ye de dro no etimi amaw ye wo na sanso na eye chese ura ma diabetes for hypertension for no momrai mo doctors am ye expert fia de on beba abechechu aduane abdi aduane amendi ade we na wo ye kofa yale no let the bre wo afi uwura na chese ho a council unit wo ho fa ne se bia wo fie yale bi tete onti ase a oba Jubilee for no ebeto mbo ase a kire ade we na akoye ya e de yale ne ban tifine ko no menye biem sanso na insurance e adwuma ho akemodan ye wa mantra 0244575799 0244575799 yes semna se emfemfri German Bundesliga na twere ye say na match sa hodo no result no eko wie ye FC Cologne etena fie e ma bom eko chema bone kan mienu a amantumi enso ante RB Leipzig etena fie e hye kan miensa Borussia Mönchengladbach entumi anti mu adabraka Hertha Berlin e hye bako Mainz 05 enso hye bako Frankfurt etena fie we boy kan bako e ma Stuttgart enso e hye bako Bayern Munich etena fie tumire we boy kan enum e ma Augsburg enso ete kan mu eye miensa Schalke 04 etena fie Mienu Borussia Dortmund enso mienu entendra de Dortmund ayede obehwem konfo nema enso aguye papa Freiburg etrenfe we shekanu mienu wafen ete kanu bako upiema ese Ubek enso etrenfe ebo kanu bako ema Junior Berlin enso ebo kanu bako Werder Bremen etrenfe ebo kanu mienu ema Bayer Leverkusen enso miensa we result free German Bundesliga no eba medimu sem no e de agao Italian Serie A se na games no ekoye Spezia Calcio etimichi Inter Milan ebone kanemi no Inter etikane bako Empoli etna ho Udinese Calcio ekobone kane bako Empoli entimi ante sanso na Napoli etimichi Atalanta Bergamo ebone kanemi no Atalanta entimi ante kano sanso na Bologna etonsa de fe Bianco Celesti SS Lazio obianfa ball Antwerp Lecce etna ho Torino ekobone kanemi no Lecce entimi ante Cremonese etna ho Fiorentina ekobone kanemi no sanso na Cremonese entimi afa ball Antwerp ho Heres Verona etonsa de fe Monza obia hye ne nyonko no eka bako Jaluosi AS Roma etna ho Sassuolo ekobone kanonan ema Jaluosi Roma etikanu miensa Juventus etimichi Sampdoria ebone kanonan Sampdoria etikanu mieno nyame adoma ne game bako bekoso AC Milan etonsa eda fe Salernitana no mo dia yantamso yeremu awo yipio ne mo a eneso kopiema sesei ena result no eko ye Bournemouth etena fie ebo Liverpool ekane bako a Liverpool pre amatumi anti Everton ehye bako Brentford entumi anti Leeds United ehye kane mienu ema Brighton enso ehye mienu Leicester City etena fie ema Chelsea for bom ekane miensa amotimi bako Tottenham Hotspur etena fie ebo ekane miensa ema Nottingham Forest enso etie kane bako Crystal Palace etena fie Manchester City Erling Haaland ekochomo ebo ne kane bako
amantumi enso ante upima fuam etena fi ema Arsenal ekobomo economy ensa amantumi ante Manchester United etena efie entumi anhyebi Southampton enso entumi anhyebi West Ham United ehye kan bako ema Aston Villa enso ehye bako Newcastle ehye kan mienu Wolves enso etie kan bako Asad now table no Arsenal dikan 66 points Man City total mienu 61 points Manchester United etoso miensa with 50 points and Victoria was paid etoso na ya omkuta 40 points. La Liga say ena games no ekoye Cadiz eton Sarife Getafe obia hye ne nyonko no eka mienu Santiago Bernabeu Madrid etimichi Espanyol ebone kanomiensa Espanyol etikan bako Eche etonsa erefe Rayo Vallecano game ni berie no na eye 1-1 Celta Vigo etimichi Rayo Vallecano ebone kanomiensa Rayo Vallecano entimi afa ball Antwerp Sansuna Mestalla no Valencia boboko no echi Osasuna ebone kanabako Osasuna entimi ante Sansuna ugurama Sevilla etimichi Almeria ebone kanamie no Almeria etikan bako Villarreal boboko no etonsa erefe Real Betis obia hye ne nyonko no ekamiansa Sansuna bako Basco side Atletico Bilbao etan ho Catalans FC Barcelona ekobo ne kanabako Bilbao entimi afa ball Antwerp Real Mallorca boboko no etan ho Real Sociedad ene ne kokoti obia hye ne nyonko no bako nyame ademe ne game bako basu Ginora etonsa erefe Los Blancos Atletico Madrid no de antam so table no Barca ewo 65 points Madrid ewo 66 points ewo yehwe edo betimi agena is Barca 65 Madrid 56 points 89 points gap and I'm no kase the Barca any Madrid no Barca edema Madrid boboko no another voice in you voice no ya just na fe yanko anim de empemo ewo Manchester United na fe ndi komo ka enso from Andra and say akontika se game kase pa koto fam omne eyeboboko a ya fe Southampton ekoti abrante fe no Alejandro Ganacho abrante no akwakopra na ese Andra na ese after the game no and as abrante no at the coaches and a few pitch no so at the coin coach fe Eric Ten Hag and some kakadi atudwa wase akwada na prade na so gidie mapa se prawe ense nye prebia enti onche bia obasanso ba be si akan and Manchester United a medimu enkomo no na de agya Jewlomo Santiago Bernabeu game ba kutimi todwa emra Madrid eton sare fe Espanyol na Brante fe Toni Kroos enra and I saw born 400 game and the man Madrid boboko no na you say all competition no Brante fe na say Toni Kroos no e born 400 game na Jewlomo Madrid na say falling players abesi akan Adama Madrid no players omotima bomb matches to no Karim Mustafa Benzema enedi kan 632 afi Marcelo Netosumi no 546 Samson Carlos also 527 and afi Luka Modric 471 afi Cristiano Ronaldo 438 and afi Toni Kroos also above 400 game Adama Madrid boboko no we Madrid na say falling players omotima gram akosi akan Adama Madrid no and no pedi nsam no ye de ejawo no Jeba fie soboti asoyase enano pai ene de afisem no ede eba kopeso boti ni bitona fe bianko ye enso emfama soboti de ade eye ba enso asase etutoi we jinja ewom eniti akakaduro ya blende ne kama ena fe yade eniama enso afrafra hwentia ena fe pepre upiema se eye obrube ene de ekeka hunia no yede bi ekeka ho a ese eno no emu ehwam ye ba enti unya soboti kakra edu anapa enso agugu se ya ewiemo enwi na se wo hiti nsuo kakra na re soboti na tum besa sema ba ko achi we se edidi kedi kama te o pe sugar no de kakra bi e de egum anase wo na de kakra bi aso ne aso na fe wa bobo bia na eniama akoye diama ebetu nyare wase bebre ebia na pressure ho adwen na fe eniama ahodo aba wide ni mu ema niama enso enkoye emfema no eba ebebusu immune system no na eniama akoye enso ede amawa enda no pemika ho asem enso ede echirachim da ene ni patem aye AHENKAN933FM enterprise upio benya do soponato na ebia koye ede amawa frempon enterprise ante adwoa provision store ewo eye achim da Jamaica oduru a obehunu no wahu na kasa ohwe great man apuzo okwa obehu na fa konye bi ato afi ma meren kroma ewo achima boabo ya mere ne stone mu akwa obenya bi ato na fa bi a enso akoye ede amawa na ya provision store
ubenya bi sister vero provision store no eno so opposite yasna piaba atemo dan kwa ubenya jo sopo ne biato ana fe ahenkan fm efia eno so ba kase upe so boti ni bi atona bia enko fan enfama uni ani komo wa tete fo ho makase eno so 0551119620 ana say 0244087695 ubetumi afre kumase fo no 0246185216 and Fatim da and then Potim and then 0244878763. Yansha Sefi the Blasters of Ghana Nyamama 23rd match. Big game no Basu Kumase Babayala Sports Stadium AFCON qualified. Yani Angola and the Beshe so Krisu team no kase 25-man squad or the Abetuja and Yamia Dume Drada Elkono players number start touch it down. Now for the preparation or Eddie Ashe so na former Kumase Asante Kotoko player and as a coach Papa from Paul Manson. Yani from Paul Manson Eddie Komo any Ebusa from Paul Manson say what is a Chris at the squad number now as a coach no what is a squad number no a day message and Adema Ghana. Yenti sema from Paul Manson Eddie Tuja. Chese yen toaso na fe ye ni komo eti from Pomanso no na yes ono so Eddie Tuja so he abranti afa no as a coach afa Chris Wutina na yes o hwe ne squad no de abana emu adi ye pa dache se Ghana ye tokoso na etimi kikam lanti we boma Ghana ebetimi achieve de pesi achieve from Pomanso ekasaye. Auto left. That is how the whole thing no any na ati. No, a part of the auto technical team no. So the na course be I think so no a privy to every the information be na course now. So we had the squad na buy na. I think say almost nyina abapon. Say all those the nya kwan anko to the World Cup, but then no a play part before World Cup no. So for me I think say very good squad. Different from the previous year. Almost started almost board the other day in assistant Amafo and now so be 5 be no more previous. So for me, one thing I remind Kasachre it's about continue. For me, I think they're very good that they call up. Eti Fimpo Manso former Kumasi Asante Kotoko player coach ono ne nsem odi tudwa no eno no Bet Power Premier League now twawie ya matches how do no say NSA ko wie biani Go Stars section fie wo she kan ba ko Emagros Accra Heart of Folk enso she ba ko Aduana Stars etena fie ebo kan ba ko a Mediama prayer amantumi anti Brekum Chelsea she ba ko Legon Cities entumi anti Great Olympics etena fie amantumi anse bi Samates enso entumi anse Carolina United etena fie boy kan ba ko enso Treman enso entumi anti Atimda Kotoku Reals endra eseniama ekoye papa ebo kan miensa MS Brekum Beche United enso eti ekano ba ko outi etena fie entumi anse bi Tamale City enso entumi anse bi enyame adoma de akeche no etwaso Accra Lions etena kran oni Dreams FC edi ebeboni ena fi Kumasi Santoro game ni de empinifo atu edi aseda wey Ghana Bet Power Premier League mu ensensam no enam de ejaw na ohwe goalkeeper na say enetie mi Jacques Afriye e Obrekum Chelsea wa she 10 goals Hafiz Konkoni abo 8 goals o Bechem United Steven Mukwala Kumasi Asante Kotoko wabo 8 goals ho afi uba former Andy Kumi Kotoku Royals wabo 6 goals ho Richie Sigwe wonu so Kotoku Royals wabo 6 goals 2 players wey efi Kotoku amu Chelsea goalkeeper no Samson na ohwe table no enie Aduana Stars e 39 points Accra Lions e 34 Samson na Uvrem Bechem United e 33 points Accra House of Folk e 32 points Kumasi Asante Kotoko e 31 Mediama Sporting Club e 31 Brekum Chelsea e 31 Bibiani Gold Stars e 31 Samates e 30 Insuatraman e 27 points Dreams FC e 27 points Accra Great Olympics e 27 points RTU e 27 points Karura United e 26 points King Faisal e 24 points Legon City e 23 points Tamale City e 21 and after Dako Toku Royals e 17 points e honomo yento 7 so a Andrew Kopioma se Samates etufa eko bo Great Olympics na after the game no and say Abrante Fan Evans so say wusu obeka Abrante ya no sinakan edema ayetama YouTube boku no and say wajefa Akopioma Samates akense ne ba na wie no na say game no akowie goals draw ono enenya man of the match na yetwebe no say na odi ejae
Na expect say be draw because na ye mentally ni na say nka be pick 3 points no ase se na be akotoko 4 ba you mo be defie bi be to mo so anko sa ma ye so for na be de nyame ase say timi nya draw against any kotoko the game e was say ye win ni e de she Promotional ni mo nyam e match ya bobo e hu yi pa na ka ye the way set example am mo so e ba ono mo ba ne de omo hu say ombe lucy ba man stand still na they will put fear on them you know e honey de omo fan show timi say omo ye be ombe lucy match no first of all no na ma prepare for the chan but me timi a make it through the chan so na me form de hodeda ti amba ne sa no na oni kwa say me start tennis na me bo first division o say me come anim ti I decided say okay me join the premier club no na e bia ma pick it from there anything I say form ni go so on anything no one expect more from me. We Abrantia Osinakan Edema Summer Test Bobo Kura Abrantia Fanny Evans or say Usu and Aquatini Kano. Was a game with Tojo with the nation Wembley Accra Sports Stadium and any great Olympics coach Papa Fan Bismarck Kobe Mensa Eddie Como and you say Bismarck money summer test aquati now what pick a point back Eddie from as a coach message bang and Adima Olympics fans no inti Bismarck. Yeah, I think it's not a bad performance. I'm only disappointed that we couldn't win the game. Looking at where we are and playing home, I think that we have that advantage to win the game. But as I said earlier, it was very difficult in the beginning and it was difficult during the game. But at the end, I think our players gave their best. But at the end of the day, it's part of the game. We are disappointed. But draw is not bad because the opponent team also played well. Enti Papa Fan Bismarck Kobe Mensa ni message no na ano wakaye na yesi wura ma summer test coach ono so e the message kakra e the ma summer test fans ni enti. First of all, I give thanks to the Almighty for at least traveling far from Summer Boy to Accra to at least have a point back home. I would say it's a credit for my team and for myself and my technical team. In fact, we were here to pick all the 3 points. That is our target, or that is what we planned before coming here. But if God has given us a point, we'll thank Him, and I will in fact congratulate my team and my players for a good job done this afternoon, evening. Ano kanono so de nyame ase so matimi travel e de free Summer Boy abepiem Accra Sports Stadium abenya 1 point so e di wuram e wo honom ye ne de nsam na si na ye de nsam no besi ayempiem e wo etese eye division 2 league ni mu a ese kopiem a ahade ne de eye sese zone 5 aba ana fe eye zone 4 no so oba na zone 4 no say ene kowie kotoku rush ehye bako Veterans FC enso ehye bako na ndra Bosumi United atena fe ehye kan bako emakwa Bibre United enso ehye bako Kai Storms FC ehye miensa ana fe Achiase Jungle Stars entumi anhye bi Vidako ehye kan bako ema Bosco FC enso ehye bako Techiman Warriors ehye kan bako ema 3 Stars for and to me anti way division 2 league zone 4 and it's up and ekosi Eko United tenafi and so abako a ekofodua sushen and to me anti omoso de no sa pepe and ekowie na 3rd division no ya dia atem da ane ni patem ha ya dia asase na kopiema Dwa Republicans tenafi amatumi anhyebi Emma Real Talent from Abinase and so and to me and Shebi Bright Elite and so etna fiebo kanabako asubuafo and so ebo ekanabako asat now table no say enatie Dwa Republicans edikan equita 5 point Real Talent etosumi no obukuta 5 point Bright Elite for omotoso miensa equita 2 point and afi asubuafo stars and Suchotwa amkuta 2 points. I say Jahavo edikan amana edikan afi de over division 2 Jahano Jahavo mu majuma because obobam kobo amuniska amunye fundraising yemra ese say omun pay date no omunye fundraising ye krom team no amuniska kanyam so omunye fundraising na yemra na yemu modawuru ma wo ma ne twetwempani so obobam Jamaica say dem abetuma twa kramo say no de nti no omunye fundraising ti fato why yate ti say bia Easter Monday na nkoma fundraising na nkoma dia he na beko na Jahano na Jahano edikan Jahane defense. Absia for Hekona, Yajemu Edavana just the chairman general, Obuoba Ofori Amanfo akura betenase akosita ma nondu bebo, nondu ba akura be so na for no so akope bibia di. Yenhye biam di nyame de mawia uhia na afia the sports no asamba biam yakram.
Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933FM. Okay, Maya Nasi, Sefidi and Asuda. Yako into the world of sports. Yam faster than in Command Rantiano. Kofi Ejuri AJ. Or Brempong Opokuare. Yeah, don't you say Raymond Ashitete, a producer. Some 47 minutes into 7 a.m. Yeah, twaso. Me pacha o Maakye Jumedi ni din ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Still live on your family favorite radio station AHENKAN933.3. A very good morning going out to you. Kweku Eduyamansa of City TV City FM. Wa menya ninti ya wa join me da se na mabana Obed Mafo and so say we are live. Yeah, that's it. And this one from the general manager AHENKAN933FM. He says belated birthday gone out to you, Madam Gloria Asantua of Odan Roman. But you see, I was say wakwa kwatena coupon. Now I say what cost we do kwan so no. Osi Nyankopon shirawo na nyini che. Leave to be 93.3
and beyond. From the general manager in AHENKAN933FM, Benjamin Champon, aka Apuzo, to you, Madam Gloria Santiwa. As a canena woti Roman, you see the way to Aquacotina coupon. Yamo, I would up a Yiniche. I don't see Brandy Codada. My young forward that into your bracket into near foot you. Any more addition? Yam fama. You are better. Obra kwento addition near foot you a woman. What that chinty. Chinti said medical catch on your bracket into a foot near this year. You know, they might and one or Pebia would you media so. I don't pay bro for Casa must be determined to make difference in your life. Determined to make difference in life. You gotta determine to make a difference in life. Minim Wabusiano, Mammy Piano and two children, and I mean, we didn't come most see my penafi and twasso. Minim Wabusiano, a dear beer, a Wabusiano, our person was a son. Meme, Master Son, Yama be brain, and me son. Men can't chow, or pursue with tea by men can. But me tenacity, Nami boom compound cohel me chisenia, my many two noa. Me who say, and Yama be brain Wabusiani mua, me. Na dear busiani nyapa me maka kire mo se saade no enya dia benya me sunsun sanso da na emu me krampo me ye bibia ma eso aba mfaso de ama afoforo and I am still doing it me nka nkire ye den kra me nka but wonso so anopai wo da chinti dem pese wo otiase na wo hunu ni se ebia na wonso na mbiribi mu ebia na mabusia no bibi wo mu a limit mo kamo she I was so to be catch on say we can she but me ma enka me she da and na me so enipa bibiribe nyamfa so e bia na mo mabusiam enkrofo kra ntumi nware but catch on say me ware aware no so me nware bokoboko no me ware aware ankrofo de betu mo mafo me wie pe afa ye betoatoa so ya busia nim catch wo ho determine I was say we sing kete I was say we retire so say send your tie bia I was say me ma biribiya soronko e wo me ho me ma bresu I was say biribiya soronko abusua nim I was say abusua ne yetimi kai wo mo kwampa bi so I was say yetimi di bibi kai abusua no I was say me ma bresu ya me ye DC me ye MC no I was say metimi yan sesan bi I was say metimi di biribi soronko bi di ba o kire bi mi ni hompa enkrofo bi mi din abọ mabaso enkrofo bi mi din abọ omonsema mame adwuma no ami wo mu no e wo se mitimi di difference bi di ba a very huge nti se o kire bi mi ni wo meka se Obuoba breso Obuoba livu mark bia kobike livu mark bia asumesi livu mark bia e wo se wutumi ereta so esinkete ye bibisa e wo abrabom. And I see determined to make difference in life. Why? Yet you say you. Yet you and Obebressa and me brain. Hey, madam. And Kabi. Omo who yamin tem. And Omu who yamacroman who sumo sumbo. Omo how near kesias ni yame. But o wabresui. I was so me radia kesie essen or how no. Now we get to say, Meme ma breso. Ye be ware, ye be tu kwan,
yɛbɛsi dan yɛbɛtɔ car ne bi sukuu ni yɛbɛkɔ bi yɛnso yɛbɛyɛ yie yɛpɛsikafoɔ wɔ mpɔtam hɔ a yɛnso so yɛbɛnya bi afiri abusuam determined to make difference in life awurade nka wo ho papa kuyani wo deɛ na mede twa toɔ enipa nyinaa yɛ afuo but sɛ yɛduru wafuo mu hɔnom a ɛwɔ sɛ woma biribi danso ɛwɔ wafuo mu hɔnom bitumi aka sɛ papa yi enipa yɛ afuo but wafuo yi wayɛ menkasa ma ne nwa ɛbrɛ ne kɔ dada kristo asomdwe nkan ho na dum no so mfa ma yɛn determined to make difference in life and you will never regret awurade nkan ho wo da chinti ɛyɛ no wayɛ ne saa anɔpa yi sami kisi mema wache yiri sɛ bibia bɔkɔ deɛ Rumum. Adi. Enti enrana eye mami pokuya ewo achema boabo chinchinam ewo konti hene ni fie ni nchen ho na enra ne nana our friend Lucy na enra na woda enti Lucy once again ye ma awoda soronko onyankopon to wo nkwam onya wo kese enyini a ode ato onana so no oma wo enyini ntwam na onhye wani monyam ewe Yesu din mu amen sanso enanu fiada no na eyomu nyina maame Mami Grace Oforiwa awotai fro maame kokko nanu fiara na maame kokko nyamfinhia aduowotwe miensa what emfinhia no aduowotwe miensa 83 years na wo design na wo ye guys ano wo se na America no Staga wadi saying Staga wo nyamfie saying Mami na nya 83 years na enanu fiada no mekoye na 83 years behwem paibo awurade nyame afa bi amitimu se ensonson ye babra bonim 83 years Nyankopon ka ne ho na 83 years no so nye se waye mremremremre dademu o de jogging bakura maami obebo na abrante na adan yiwe ni free so ya ka se monna tra machine achi no da o ka se me no nya me dantem ketere da ho esum ye nie ntoma nsudi da keke Dio enti maame kokko uyishira no a nyame di adomo no yenso so yesire Nyankopon so woma emu bi enti sami kisi se ene eye ne ba Kofi Obrempon Ajiman kisi na woda enti a glorious happy birthday going out to you Kofi Obrempon Ajiman kisi. You are 3 years old today and Uko School or Kindercare Royal Academy. O papa say ye ma awoda stronko. Kofi Obrempon Ajiman kisi. A glorious happy birthday. Live to be 93.3 and beyond. From your father and your mom. They love you so much.
da ubon krata mo boso abusua ye de to aso de ama ho na afie de aka nyina de aka ho Ghana adisi Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba AHENKAN933FM one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Yeah, the vim de shana watching us say. O GDA na watching kwa wi ene be nshira. Afa yantin sim na afa amanyosem kron. Nia e koso wo Ghana. Ye dada sitene mu. Ene ni aka ho nyina ne yemfa nto asoma we. Ye ba shase wait eye dewubo enkrata moboso minimum say wo fili enwom no but yese agro ne ye de no na ade esa akwantufo nti ma yemfansi ha no mo ne yemfa dewubo enkrata moboso no fanto asoma mo e ba cho me ba mo ho nti se obi bi na yi ana wo am betwetwe ne yoma no mo twetwe ne preko ansa ne yaba oba Papa. Bibi aboko de. Oba de adaro ma na nse. Nyame adom me so me ho ye pa. Adwen bibi aboko de. Nyame adom chairman na so. Nyame adom me so me ho ye. Ye de nyame ase. Sure. Na weekend na bibia de ye de. Nyame adom aja. Dada na se odi ye nko ache ne de. Enye dada no a o. Ase. Enye dada no a. Me dia dada ade ba ko esombo mame pa wo wi ase ene se me da me sorry se dia wo Ghana ne dia se dia Ghana ne tie dia sa na tie but obo ade dia nko ache ti o da sorry ye no hwe nsesa wo Ghana o da bi nsesa wo Ghana sa dia tie na se na tie na I see but ade kese nso a asie ne se vaccines na ye bompanimfo so no nyame adom vaccines no afi de ebiaba nti nkwala ne benya bia wo nkwala ne benya bia wo nti edam panimfo na se na me no na no fiada no ye pon ye na menya information se vaccine bi beba weekend no na empanimfo no ya we but almost said that no can say ye hwe ni mu to say 3 weeks na yi nti se ne be ya eba ntentemu an ya beka say o say bokura no nduru ho na ayeden aba but time ye nya some information no na me mapon kura fi adwuma mu hakọ dada na say aban release sika ma wo no mu nti monsa ka sika na mo sa ate o mo ye de se enye ye nko na vaccine ye koto okay aman ne doso enti e bia ne ye o man we ne de ye ma wo o man we nti afi na aduru ye so enti no mo nim pa say e be ba before sa 3 weeks no but the issue is we say be ba before 3 weeks na ada na be kam ye wo say no wa na ope wa na do ho aba ana ye wo mo an wo mo pe so wa na do ho aba ye do be she country man sa every so ye wo mo na mo ho popo ye sa bia no mo bo o ni ba bia but ye wo mo no so de ne trigger no say Ghana ha de ye nko ye nhwie mo jangu ye mo but ya no be jam ama wa ngasa
I see. My mom paying for number so say at least the no muye biano. Ometimi ahwa ye ntem ama vaccines ni biaba because in kwala vaccine there a short here na a dangerous. Yem penimfo kra there so de okokra no eye wa bebo bra ni bi. But akola no obi nim ni ode ba asase so. Ebi kra na no oba beji nyankopon ayi offense oba beji Ghana. Say that here. Na because of your negligence inti ofimu a nza ha dwen. Aha. O de Moses. Moses ababa we yankwa nkosivu no a anka Israel fo nyina ka dem so that say enti say akwada free mu a eya ha dwen sure akwada free mu ha dwen pa unim ni ode ba na ade a ibetimi a prevent ni ahwa manasi enti na sika ida ho odwene ho a wonte ase na say sika na mo go free scan of them some of this scan you am just scan you no enye sika na ho because I know some mama about 74 yeah 74 million dollars you say Ghana cedis ya dia mama dada wo but budget ni mu yes now mo dey kra covid die so kra yakwa kutia 83 million dollars ato ho no so kra yenkonkwaje ye intina na mo nko negotiate say covid ne kra dey at least they say above from kakra enti mo fa 83 no krampo emfa mayen enkwala vaccine bi ayi yankomra Ghana de mama ya mamu nyina mo achi ebiem sama mo akwaba e de ba mansa dia tumu kasa fidie your number 1 account radio station AHENKAN933FM FM so apuema ntamu na behu ye na chiri kwa ebutu achema boabo ma me akua afra kuma batampa studios na no pa so yesin konya Maakye ani dwumadi asogusu a wo etie no hyene nso se Maakye ni mu na benya da obon kata na boboso na sa be wo hwe wa kire be no eso anopa no nwotwe abo apa hu sima no polipoli insia 86 am ayeda obon kata mboso ne de ebe ya nuanu mienu ana yesin konyan adwenpa hene kofi mensa adwene papa na papa entie wanim kan mene ahofe achim police mame akua January afe die na chi ewa Abefontentan so eye Facebook na afe YouTube esanse ye de hu mfonyini nyina be chodo won kata no so ye dika de agu wonto kwa na wakasa do ani edi achi o hwe mfonyini ya so ye kiremu ede kire na atimi enso aboa na mmom se ne nso se bi won man kire ase no ensisi so papa emfa ma sa de wo epe no eno sa no be kodwom no akopɛ de obo kata bi na wato no watima kenkan na wate ase ne hyehyɛ ya eda ho no na the founder da wakata no ana ekura mi medical di mu ensam ede eba sade edi kan tete ho ede ma wo ese eyade ese vaccine no eno ebehwe na ede awo nkora no sade be ya ntoburo yade ni bubu ayade emeche mofra afi na ya wo mabati asfasasi esuo no na ehwo akwatwe na ehwo ayeden pa Ghana na bi ni ha Yakopon da Roma so mo hwa pomde ensam so ade atodwo ekirem se isi ade ensa kadoso pue edoso papa ebiaba ento esu otwetwa mfonyini nyina wa abra wiem hyen no ede eba ni nyina no otwetwa mfonyini ede aba no di adanse sampa sisi ano vaccine no yensa etimi enso akabi krata feto so enkono credibility da obokrata no aye the founder wo de ho ensam ni nyina ede agu owie ye no ana wode osoafo no ana ankane osoafo a na wo hwe kuaye ani nuane dwumadie ntotwe eso aye doctor afriye akoto empempe yi de opanyin no didibra no de ato adaya wose ne ono so bra so Ghana no wose yaso ye de hye nensa na wonam kuaye so edane nuoma ani enti yisia ne de nani abre opeso otu franka de New Patriotic Party amanyoku no ana wodi to dwe kire mu se wono nyame ya adom na Ghana fo empokrasi sia de atuan ni asian no mo MPP mu adini tum no otu franka de ma wone mo na wotoguso etoa so na Ghana fo adini tum an be mampanyina wonam kuaye so ebe dane Ghana ani ama Ghana timi akonkan enti eno wasem katafe atoso nwotwe se na no obekasa no hu yesi na so obekasa enti ekon obefa so obenam kuaye so adane no ma ni nyina migidi ese ne obeda ni nyina adi ama ye nyina ya so ntokuro mienu ate na owieye wa mananso wa wode eye apolisifoɔ sadom mekire IGP Dr. Akufu Dampare nso mfonyi di aba kratafeto sunum ana asemi watintim di agu
o chem say police for timi abomoden ama eye nipa ni a anaso nipa kora ono de osi moja wadane ne huhuriye moja mpani tirimu da wotimi kwodi osrani awuo ewa ashaman no de odimu ntintima pa awudie no koso no a police for so omsa asonimu se twetwe enyo ono kwa akora nkrofo bi ka nipa be sensia sem no kasa police for so omsa ka won mu nyina ho bon eye osrani ni wuo no enso hum ebia eno ensem de obokrata yi ede aba owie ye no anu o chese ka tafe to so enan ukọ onom so a wode wosoafo no na hwe eye nwuma so adwumade ntoto ye eso eye doctor eye ya osei aditwum atwoma da bi bosomtwe abato mpesua so mum ho nya atwoma bosomtwe abato mpesua so asante mantam wo mmra se bedwani enso eno no anu ode atudwo kyere mu se school nto aso no je yensa no nwuma de no ene de babadie de no omu nyina waka kyere wo wa yebeka se o makwa kyere wasi nsɔhwe na momodin bo ankonkan sa school kro no yebetum eno an yebetum na de suafo mo akyerefo mo nim nyina no yedo makwa babi foforo sans yentimi mo kasa school ni ye free ti obia kan wa ebesene yanko no de ne ba ko school mu enso ba de ni ko nim se hwe ni tirim obekwa na ban bo no ka omani nuani di na nuane shorte na ye tia ban ni ade ni nyina achi onyere ne hu nsua de na be wie no obetwe so we na wakogu school na nimu ase de ye tu school nimu afaso so sanse free stages no ye pa benfo e pomo betimi aboa ma omana konka ma onko bo aban ne kasa ti wode atodwe tem se school a mo modern no ye betu school nimu na eno na ban di sika na ode bom woka na kwa bi foforo enwo asem de obokata yi ede aba na kata feto sumienu e wode founder de obokata akro ya mu ono ana wode aye Ghana man panyine abedeche Dr. Alhaji Muhammadu Baumia emfonyi di aba ode ba no temu say aya asyo mo na hwa Ghana ya husuo nkrata adwumade ntoto yeso National Identification Authority for wo mo so afirase a mo hwa anim say mmofra afena wo mo ba tias for asase isuo no wo mo ba behwe no mo nyina Ghana card ya mo numbers to mo so ba benya Ghana card numbers te ho so nsem ye de ebati wen minim ye de beta wachi eba bona banagu wa betri o se obusu o se ohini o na ne o so eta ohini o se di basu besi Ghana card we number say etia no so wonsam wase no so mba be friase a enche kura ombe friase na eno so ma ye ho adwuma credibility the obokata no the founder nsema wodo a wode nam enedwa dai enie abusia the Daily Statesman ana ya de etwaso na statement so kwata feto sumienu wode Dr. Owusu Ofori Akoto ni mfoni abasa ne ne wakasa wono Ghana fo agine etumu na wamoto abama ne samampani a wabenam kwa yeso asesa wo man bobre wabema oman bobre timi akwankai wo kire se oman kura na ye fapim nyina no agina kwa yeso etu anu so akoye wosoafo a ne wo hwe kwa yeso no waba wabeboa ye pa ama kwa yotimi akwankai ekwankan nyina no oman Ghana ensusu ye nya baby pa esie ko akrata yi ade ehunsem nyina etudwa na obie ya no de mampani abedi eche Dr. Muhammadu Baumia foni abasa ne ye dikan abubo so na wase mofra ya wo mtoto fefe ngengefo no wa musu Ghana card ye baba mo bie na mom no bubsumi ya ye wom ya ni de twato 31st March ana sajumedie no ebe sha se etsenkwada ya wo mafufuro ni nyina no Ghana card ye be mema wo mu ebie kwa wakrate ade wonsem etu edwa na vaccine ya bohu na ne abrewa wayi pumasu wa kwan mu asabre me ne wakasa vaccine no awodwa na bepiemu wa mai mu achese ne kura no wa mu hyase na enkwada ya wo wam ne yatimi awo mu bie na wo mu mpom mu no mpemo eso atimi ayedinti ko akrate atwa wonfoni ana wote aba na wa kire se wanhini bi susu ho aka atwimu wakwa kopiemu okoto ne etia wanhini akwa kopiemu okoto nyinada eye galamse abaya wa bangwam ne ni abriye pase kwa bia so no galamse wo tu ase etu abaye ni Operation Vanguard wadro mo hihase a Operation watu ne ho kro ne ba ababa ma ni nyina kire se abaye ni abre ese galamse wo betu ase na wanhini bi di ne ho akofoli mama sabre de wano so ya di na kwa kojina koto ye bu na tebisa na nu di sam ne nam so a ema wano so galamse wode ne ho ekokoshe mu ebie the Daily Statesman anupe wade hu sem nyinata etu eja Republic
press de obokrata no say 7 the republic na che say wosom eye oman no ntin sama wodo de ono so de bi abapa na anopai na de edikan a watwe no kakraka bagayam ede ato de obokrata anim no wode eye mrahye de made shomo asen central mfonyi ede aba wono kro ya mpempe ono so nani abre se atu ahene asi ahene omo MPP amanyoko no ma na konya no ontu frank amfam omo afimpi no ene aduonu enan ayo no nyamfo Kennedy ohene Japan akompre ko ni mfonyi da ana omo kire mu se wasa sheki MPP biem wa woso MPP pa ne nyina so abo mu henya ka kire mu se omunnim no omunnim no omo yafri ya wo mo na bibi gigi wo mo no omo ya o magin so metete no agu na adwuma wo Ghana ha no ma amanyoko no wo mu bi pa ye twa ne furuma wo mu etu onima amanyoko no mabakwasem nyina so mu di agro obepo mu nyina ho ntoma obebo mu nekete na mo bia hu omade gem no mhwade a omapiri ho eti ho asem da abokratai enso ede aba na aye osuafo a ankane no osua environment science and technology innovation kran so pi so aye owura aye kwabena frimpon boaten obenfo no nimfonyi Daniel so ono so wakasa na nkasa ni nyina no aye excavator bi a abayi baaye ogegeye sanse no osusu amanfo nam so ede sai aye asase ene aye insua wodo aye galamse no enti ogege sa fidie no nyina sa fidie ogege yei ene nkrofo bi kyerem se o obenfo no wotwa bi seliwa ene ochem se wonu wantwa bi seliwa nti ba bi fa ye bia no oba be kirekirim ene wobobon nkrofo bi so nkrofo bi ka ho ene galamse ekoso MPP amanyoko asi gulusu ewom omu nyina aka ho o ukoma mpanyina nkasa atena ye ho a wase nkrofo ho mu ye gala o gala pa omu di gala nya de ketwa afi nkrofo na nado apa ho mu a no mu ebu oman wase emu soso ebinu mu asoso eye galamse ni bi eti anu ka ho bia na ono so ye na adwo so obesori atia no mse hwe obesori atia yen ene obekọ ene omu ye ya gin dibia di free ni nsamti sede na nimu ase abere na wodada buaka tawem no anya de ketwa wamuna pa ne buafu prof nyabotra te enwasam eno no na owie ye no ana orura ba ko so na ni abere a so ono so pese odi mampanyini wo Ghana ha no ono de ompese obenama manyoko bia so abeye mampanyini obese wogina se kontonkore na yeto no so aba no obeye mampanyini wo Ghana ha to wose opese wogina independent na eno ye Dr. Sam Ankra ani wo kire mi se sa state of the nation address afin pinoni aduonum yansa de amampanyini na na de dankwa akufu adekoda na di ewo ayamra shebe fie mu no wose we nya anu yi abebo ama Ghana akonanim dabi Ghana ha we nam sisi anya anu yi nie nso anu we pa de emwa tie no so wasem kata feto so ensia wo de assembly people enso ede agu ewo hanamo na sa so anu otem se abusuapanyini abi so ono so ewo kwawu south mansi ni mu ono so nani abre pa wa polisifo ne aya ban krate a wo honom aso wo kire se galamse ekoso wo honom no osu se wo munim hu bi sa polisifo ne aye MC wo mpesua no so nim se wo munim hu bi a wo se ensuo nie saponie samra nie omomra megare mo omunfi omo a mekirekire mu de nti a omo hu no om se omo nka ho no o mekirekire bi enwa asem de obakata yi enso ede aba na sanso na vaccine no so na bia ba beduru no nkran vaccine no eno so ho asem de obokata e de aba na o chese ba sum ko bi so esre pa se ehu behia ese eye ashaman ni ashama de sho mo no ni asrafo ntamu asem no ye be so na ya pa ba sum ko bi a wo mbetimi aye mu hwehwemu na timi enso abo aten wasem de obokata so e de aba we eye republic press de obokata ne anopei ono so dia wo hunu ye wo Ghana ha nensam no ana wada na die no abusia the metro lens ana yade to aso ono so de nsam ahudro pinana aba dodro na ya bobo so dada sabre kopiemu e wa shama ikran pumpuni mantemu tema aposifo kire se wo monsa so nipa ensie bi mu a wo susuo ese eye osra ni ya woto nanan mo nsie do Sharif Moro wo mu nimni wo ni hu bi enti ya tutu wa mano kwata fa to so enum e the metro lens ko wakrata no wadi mu nsem nyina da tudwa na kwata fa to so enan ana wadi Dr. Sam Ankra susu aba sene wano kasa wonde wo ba bejina content cro independent candidate yato ne so aba esema peni na waboa
ama wɔma yɛtumi atumpɔn no wɔkyerɛ State of the Nations address ama panin de kɔkɔto dwa no wɔse wɔhu daakye biara wɔhu sɛ ensɛm ama panin de bɛto dwa na ɛbɛboa ama wɔma yɛtumi atumpɔn ana impo wɔhaw ne atete a wɔma yɛ na mu nnɛ no ɛnyɛ ne so ano ɛnso no nti wɔn deɛ se ensɛm ama panin de bɛto dwa nyina na afiri nim wɔse nsɛm no ɛyɛ ankora hu dede nkoa na ɛwɔ mu hɔ wɔde ho nsɛm nyina ato dwa kratafa a ɛtɔ so ɛnan na kratafa a ɛtɔ so mmiɛnsa ne saa bere yɛ keka kɔ Easter mu a ne sa enche ya beti kwo na te kwa no enam so ama wanhene popopon bi de atudwa ekire mu sei afi kwa Easter no wa mo be shefa na ekwan pa so se we no be dance kura wo Easter wodo a abasu nyina afi de wa mo tutu ne ma ye pa enti kwata fa to so miensa wo de ho nsem nyina so atu edwa na kwata fa to so nsia ani Pentecost asafo wo maibu wa mo bom ho modin ye pa sare ba kwa wa mo na forebo wa mo ti aforebo ase panti aforebo wa mo fani akro ukopie mo Pentecost asori dem pa no wa mo bo afori a efekeke na wa mo di abasi ekwa Easter mu ide ne convention awodo wa mo beye bie na Pentecost asafo no platform yi wa mabobia no a new brand state of the art track na se wa mo de na se shen yi bi articulator yi bi ana se wa mount stage ne wa super nti wa mu tu car ne kosi wa na ne wa ma biebie wa mu speakers ne ade nyina hjem wa ma yi ne nyina si wa mu pon convention na woni wa ma sa sesagum na wa ma tumu okodo wa no na ekono enti metrolens ko wa krata atwa ho mfoni a na no pen so no wode aba ensama hodo no we kan ho bie na no pay wa bo ehu teru ya no ya ne ekro no na the informer there be me the daily analysis mum bansa daily analyst da obakata no say without fear or favor na cha so no de no onye yiyimu enye nhwani mu bia won da obakata ni mu asem ne ba sade tie no wona ase wo ye hwan kora na ode beba sade tie pepepe na wo kire musa ne nsem na bi wonu ye dika bobɔ so enti awofro bi afra mu no na mede ema wi aya owura alesebefua na wo ye ankane deputy chief of staff ewo owura the late fifi atames amamuomo ana owura John Dramani Mahama amamuomo so no oyini sa osoafo nhwapom de dwumade ntoto ya eso opanyin de atodwo kire mu se wa hu se aban yi Ghana card ne hu hia no pa chen sa vaccine ya de be mankura na pom de akon kan no Ghana card ne ya de hu hia ne papa enso Ghana card nya waduma wa pa ba asum ko se o monhwa so no ye National Education Authority afi ekoba se isi beka ho se o mepese me de ye voters registration ne pe wo aban sa do ho agim na wo obo isi achi fakoye fasi ai ne bra fabra wase ani hwa hene wa bra enkura enu de be wo mapom de nsam akonkan asoti wo Ghana ha wase odwene ho awonte ase owura alesebefua enso ensam ode atudwa no na owie ye no ana samene wo kasa so de opanyina afimpinu ne aduo tu frank adema endi samanyokuo no na wasanso ye Ghana man panyini fiti afimpinu ene eye dumienu ede ba bepima afimpinu ene dunsiamu owura John Dramani Mahama Islam sejata bale ba mbode sikonkono ni mfonyini eda na nani abresa apeso tu frank adema endi samanyokuo ni biomti ogusu ode eye aproba hihye so a samno kasa de wakopiem abobono ne mpatamu no koye no ne edom adi ahyiamu ene waka kire omo se afimpinu ne aduo na bato no nipa besa nwotwetwa nananom wonse do no no owura John Dramani Mahama odne sa to ne bo ana wahyebo se wobehwe sese enhwemu bekoso na ekwan ya fa so ama sa nipa nwotwi ehwere omo nkwa no yetimi ahwe apen pharmacy brete ne mu nsam da bokatai ede aba ewa ha wo wie ye no ana wo kire mu se eye asori bi nsoso emma nsori ne ma no ana o ma twe asori mpanyufo ase de do makopie mu asendibia etien yenti ama asori ma ade asori mpanyufo akopie mu asendibia ne de gise wunya da obokata to this daily statement na wakenka atumu enso enkyene na timi enso aboa eno achi ensamkyerafo nkabom kwa watu this Ghana Journalist Association opanyin otwa eye ano
aye owura abet aye kwabena domfo ono so mfonyi da ha ana wo kire mu se bra so abibiman ye wade oye pa o so wo hwe se de ya mamrete bitie ye ko chei wo se ebra so se ye hwe na yetimi enso so ema wiase fanya nyina ehunu se de amamre ne adwumade ntoto yase bi etie to wo to abibiman nyina afo se ye nyina one okọ akosibro ni krom kakra na kente won ma otutu bi agu so si wahu cha bi ne wahye na timi aboa na afi ne yeso so abibiman yetimi hu se yeso ye wo ho tie no so won nsem da bokratai ede aba e wo ha no ma eno so eye the daily analyst da bokratai no emu ensem tipe daily analyst da bokratai na no pay kenkan nsem yi tumu enchene Abusia ya tuaso na the informer ana edwini so it was nothing but the truth. Na informer so edi abane wo kyerese vaccine a yakwan no afa vaccine bebre na bepiem wo man muta yaresabe a wodro no wo bia benya ne de wode ho sem atu edwa na krata feto so enan ana wode ye reference pombo aten abane ade na ka wani a wohu ka wani a bebia asam ni hye bia no wode beba monten so obehwe na ne wodi no kura wodro na aba betudwa na wo pani kire mu se kwan a ya fa so gini dibra free ni sam no wo se ha dwen papa ana enye kwan pa so ne nyina ni se panifo hu ye esa galam sen bi ebe ekoso waso ye wo no wo ma hwe nyi frimpon bo aten ye free wan ye wodi mu sam nyina beba betudwa enti wo se excavators a wodro ayira ye nyina no wo se won no ate ensam no ubepie mo mampani aso ye hwane tempanifo aninti ne akukuda galam say wo mu tu bi pa wa nu hu ye enti wo mhwe se ne 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 masifa kwana no mse e wo se ne dibra ye gifri ni sam na chese dibre wo mo age free ni sam na wo nam so de sansem nyina atu edwa na krata fa tosu enum e wo informer ko wa krata ni mo ana aye wo no monyamfo Joe Wise wo akasa o first deputy speaker wo kire musa wo besre wo man Ghana pass nei ndc amayo ko ni yenim ne wo mu betimi aye yeni mo pass wo mo ba wo man wo mo betutu na sarama tutu na jeje musa o mo ba susu ne mra hye bedwefia ba konkon ho konkon susu de anya de beboa ama man no atumpom etu wo besre Ghana fo nyina sese bre ne so na ye kwa akwato aba ndc amayo ko ni de yeyi wo mu free me se wo mo nka hu bie enya de won betimi abo ma o man na tumpom enti wose na futu a wode ama Ghana fo eno no ana ena no pay informer de hu sam etu dwakrata fa tosu enum no emuo na me sai mechi na makwakrata fa tosu mienu ani ayawa so west wagwa na wasu se huru se butu wana ayago my Ghana sinitwani John Dumero wokoko jina yesanke yantu ne so abasa mrashebedwani kokko wiase enom so enye sini ne ye betwa o ye bebu mind ye pani obi obetimi aboa ama momotimi akoso na tese wo mu yi no sufri mu bie ne nkopia mu wade ne wo mu saprio butu ne akonya no wabesa so atena so hu nsem nyinata krata feto so amienu informer ko wakrata ade hu nsem atu edwa na wawie ye na krata feto so miesa wade aba chemu se wasrani imoro sheriff minuka se abusunya kwa akopene krabia tse ashama monten so ana wasrani wokoshia na kwenhye wo ya na anam so my inspector general of police Dr. George Akufu Dampari wo chemu se nipa ensia ana sabredi asoye no musaso mo wo mususuo esa kwan ya wasrani ni fa soto ananan mo onse do no wo mu nim hu bi ntene isa ni pensia no ya de wo mu akwa akogina emra na no ko akwate ade hu sam atudwa na Dr. Kwabna Dufosu na eka se yo wasi wo ba fa ngo ho sesem ebekwa ni show wano so ebisa wo ba wo behwe na tema oil refinery wo discuss so shem na ewa no asoye no asanso agina ne na so biemtie tu fango na ya beda ni dani eni wa ha na ne fango ahodro a ye hia se wo man no ya sanso atimi akakrata fa to so enan e wo da informer ko wakrata nim na wodi nsemi ato edwa ya fa we nim na ritra di anka wo ba so ne yenko publisher bi amahu se Ira Kennedy Japan gina mu yo ose den sa se mi sheda nyi nu e no kre the new publisher ana wade aye Kennedy akompre kwa Japan asen central na shebe dwani mfo nyi di aba
na ochire mu se Kennedy Akompre kwa Japan chire mu se na nadu danko akufu ado aban yi omo tete no omo sabotage no ai jese omo ma na baako biyedu no so wase ni twotwomcho ne ho kani oba one ne dakete so sori oye kronfo sabi na bi se corrupt nya kronfo awi corrupt ene ye den corrupt ne ye se bia adam de wa compromise ene ye den twi ne ye den se bia eye baako a wo se emienu se akro no na obo because of interest inti se akro no da bia no nya kro no eno mo akro no ye bia theft and stealing say ti we ni twi ne ye den enti katahye okay katahye okay aso obi ofo abone so nti ene e wodi aba nti wontumi nya first lady ena me yensa wose MPP di agro obewie wo mo enti we esa de ensempa no e twro e wo the new publisher I can finish MPP eti baako enyimu mienu no ose na Kennedy Japan bu efu biom nkenkan so baako no kire se omampede kufu ado amamu no omo tete no ne etosu mienu na yire odi first lady a enyeyi sanse wa compromise ne etwato MPP no ankasa kura di agora obegu no asemu Kennedy was it obuka say I Kennedy Japan no mano so Kennedy Japan no ya o kan Kennedy Japan mano so read my lips let me can send be near the identity MPP for me catch them say Friday no or call sompa o say also call we cry hello but why are they doing that na hard dream on say nipa ba ku bintia but why like the issue is they na government machinery no omo ye bibia just to protect Bawumia. Why is it so? Say appointment of MMDC is simple. Eche because na omo penkrofo omo ye Bawumia nkrofo. And they no cre. Omo ye bibia possible say omo be protect Bawumia, but there was omo ti ase ne say ubetumi aye bibia ma Bawumia ba be ye mo flag bearer. But obetumi abedi mampani. That is another question. Say obo sa omo promise number no. So omudi kan ya no nya niam free and fair. Omudi kan ye MP ne de ni wi abon de besi. E wo so omoma sa equal level one ground do say grounds no. Omfa ma wo mo na omo nyina ye ne ye kona me ko lusu amini say ye nyina ye ma ya kwanya no. Now I say omo try to have dream. They say anything Alan campaign at Tunsum Crano. Me who a be a video be uncle be a cat editing be on me. Or say you could have no Alan. She say MPP for no ye near. Ye could come was some campaign message na ye ding. And what now donate as if you're catching my hammer no. Oh, would be enjoy Gaxano. The campaign at campaign attention and o ma twade asiso enti Alan kasa wi ane na na aba so the campaign attention campaign attention Kennedy say o say o kasa o call northern region say northern region ho no my ho no go area for any other which is very bad. Kennedy so o call so kwa kushia regional executives etimi instruct say memo obia nkonkonkoshia ken ombeye why would you do that? Who does that? Our democracy bremu. Oh come on. Ombeye But you can force Bawumia on Ghanaians so. Maybe you can force Bawumia on MPP for, but you can't force him on us. I know that they should get it. They should get it. So emfa akonya nintum o wini no genuinely ayi mi so we wini no genuinely
but say appointees kete say mu nyina ba wo bia na montoma no yes say we mu kete mu nyina ba wo bia no munyai sa Edion munyai sa ti no no munyai sa na another publisher ba ko bi ma hu ECG issue bi wo mu but your Ghanaian publisher on a more serious note electricity for no then e koso dum so na e ba biem I was see a sign go back to a timetable load shedding and I say then e koso because my way I'm say any ma o they say omedi can say me fan o say me iron Obuoba yaka ECG asemi de ma me raise concern we ye nim ha ya junction ne so light ahoma na say one say tijada tijada bia anyasem ketwa tijada bia hey enti ye be sra wo mo ya kan say baby aga na kra dru no senka light no crampo no ye two from the chef am one and can yen but ebia ye hunu ni say ye no we were bombarded saje enti we two from there e share so kra ye twa na de koto from e share so light ahoma ye twa koton adi na de to from saje enti ebia mu hunu say ya ho odin ndru ho a esoro de no ewumu a no my routine maintenance saje ECG for nhye ewumu o ewo mo nhye mu se ewumu a wo se yen ma yen customers no nya we se ye dum no asiesie se de papa yi kan ye dum no asiesie no saje routine but enhuma di bo no mu a etimi wo so a yen ne hwe ba ko bi wo ezi jadamu o se den kwa kukusi abetena aka ho asem aka se jatomu ade ni ibu wa aka ye tena ho ama jatomu ansa ye nti o case etere bia na mo ka ho bi ni ya na bi mo Ghana na ajabo se de Ghana na ya ye no mani siansa na bi ni mu ye nti ho committee na bi ni mu nya bi ni ansa na siesi oni mama mere we were bombard oni mama mere what's wrong with us ma we no makana no atum na ye me ya Madden ECG boss ohun film no de bae no o ma kana no atum ntentem say onya papa e ma me yedidi one call pen ka say masa o ba da ben ahweye o ba da ben ya no bi wo ho one call pen is it kana no atum so o hompo dia enye na issue ye ba ye kran ka me nim say so that ni din enti ECG for yesremo nkotodwe da form yesremo se problem bi aba moma Ghana fo nyina nya we ohu ona o ma wo fie na sika ni fie a frɛ wo mo kyerɛkyerɛ ne ma mu kyerɛ won on beto ase o e bia busuafo ye nhoma no se problem kakra ba nti no ye dum no kra ne asiesie nti e bia aboabofo mbeda sum kakra endra nkrofo da sum o aboabo ha nkrofo da sum ebinim da sum mu inshira na nka wurade se yen ne yata da sum mu but endra yen da nka ne mu na 10 fa baby o mu amutanya light se ndie sa na yen kwampo na yen da aka ne mu no low current o fan wa bo se ko boko bati na sa ko wa num na no ma se no oh Ghana ama Ghana hadwen asebu mo pesi kuro no so ne entum firi mu so o man ne entum firi mu so dia mo bo Ghana no ye tena mu ayi obi ani tena mu ayeye ye tena Ghana ni mu ayeye ade momfa ahenkan de ne nto aso ne nkwa Abusia AHENKAN newspaper ne de soliso fat house no so kuchin sama hodo na de atudwa ne vaccine hu sensemi aye kan Ghana Health Service on de atudwa chem so abantivity na ide ne ekoda ya wo no ya ba wo bia pane ni bia titini no mpem to bro ya de ye betu ase everyone mo moje ma AHENKAN newspaper de ehonsem atudwa na ukopie mo ewa amantia anyasem kitamantia man obekwa amantia ba nyabotere ma me ansa na me nko ahoma ne so emra me economy ni deputy PRO de ma asye ehwe Ghana ngomasua nsem so nti issue ya nka wo beba so no eno ho na ye kwakodi nkomo yera Ernest akosa ultimate nka no pe Maakye ejo semini abeba na bibia boko de nyame adom boko okay nti the one krata ahodo e ba monten so AHENKAN newspaper so
a report kyerɛ sɛ sector minister ɛde afutuo ne kɔkɔbɔ ɛna ɛkɔde ama schools no a sɛ wɔn nhyɛ da mmɔden no sɛ wɔn a mmɔden saa no a yɛbɛtum wadaroma minister waka biribi saa. Well, that was the opportunity the Amama for the case. So, Minister and make that statement on the basis of and at the backdrop of for consistently schools in our performance, you know, go to better say abysmal, and I say nyadi shiny was you know, and you know, I said that it was school feel na afibia 0 to 10%, you know, more record there. Then we begin to ask ourselves, say, I can say for them more than and our banning in plenty role. And I heard teacher maybe I wouldn't put number in place into them and I said no be and then could you school. But last year we had opportunity at a meeting with some of the schools down among more than one in Concaino. They share headmaster, they share MC near the Eddie being common to work. So anyway. And I mean new school and academic performance and Concaino. Because the educational institution yaro. I just said acquiring for school in Sapa, learning outcomes. And I said deliverables, I play major role because in the Sampa, normal watch channel, and I said, no encoye. And then my minister make that statement, that costing statement, channel. Government will not hesitate, the ministry will not hesitate. As a once on a minister with the case in there. It was not necessarily because school, they are very assigned teachers, and then they go around the site of the school, are the best. In terms of the school, we and if you are the award a school says your performance and it was true. And that school, particular school, a month for and it's open for the other, that can continue to invest. So we provide task, we provide feeding grants and inside on a normal for you. You know, a man minister make that statement, but there's one thing also make it statement. There's one thing also actualizing or implementing it. The implementation in there, you on one case I say, 18 times so my closest school, every and the stakeholders will come on board so that we see whether I say they're close to where or otherwise. And I say I'll see putting certain things in place. Okay. Enti a bit more so charging say closely down schools in the and no enti solution because schools they are just implementers of policies here a be free to say ministry ho aba and you say a bibi na enko ye akande bi na was wo here and a be boa mo matimi perform here other than minister en channel energy nin ko homum than say ye closely down schools no. Yeah, and I'm sure not far from right. Economy can no earlier statement in say yes, you require school, 0%. If you are feeling influence, you are close to that. No, there are schools, don't have a community, and I say, you can't say, so to speak. And school, I would say, community now, more start here, and I buy a key over. And so I don't have to minister acquire my closest school. No, there will be that sort of thorough engagement, and I say, thorough stakeholder engagement. Me and Sampa. School, you're closing down, and I say, yeah, Yamano and Koso, Nemo, Yamanina for the idea, and Namobe, you your headmaster, Uncle Ananya, also some complaining to our buying, yeah, bars, the community. And I say, yeah, and Kranadum, but there are no more grace in all form. And so, grace in front of my again, we put in place. Intervention measures then we put in place. They did corrected that gap, say, and Krana performance between me and two. But headmaster, you on farm. Country broke or country no broke, already our officer was soon to be Chanica. And say, no, any informing minister, I mean, indicate that client call. Say, going forward, and I was saying to my other, some of the schools, he may be compelled. And as a first year, they're shutting in that down. Okay. What are the last time I didn't come on not much less a Mugusua, Abomusu school, come, Makusi or Hono, and chair, and a school for Ebekum. Yahoo say a school for crash, I see a Mukumudada. And Adia Sana, we're in Kani or Maso Hormons so FPA. What is the current state? Oh, I say I have flyer, they didn't say the best for me, WhatsApp, and if you can, I'll go who's Casse, Bonica school, who was subscribed here, and Krana Farm and Abroso. And you said you're on Krana Farm, but most in the first square, yeah, ma. It's a chill crown, you're Chuba capital A. Says if you be a platform, and I say website, yeah, Krana be to no, I could choose yourself so any of the schools now. But you say no, Krana subscription rates in high. Say China, almost the back category A. Say, yeah, regulating as a grand fabro. So, and you say any there, good say those schools, that's a STEM schools
are now oversubscribed. I just say, well, because of admission, on your being BCC. Ghana for buying into STEM, technology, engineering, mathematics, education. The Ministry of Education, by extension, Minister of Education, pushing that agenda. So you try say certain courses in the man crying any idea letting us find the fortunes of the country. One, STEM academy back. I know about some girls, purely girls. Obviously, Kumasi Anglican. The panel fair as one of the states about 2 weeks ago. Also, a university for Kumasi Anglican because of a sack crying kunya TCF4 and I say STEM courses not crying person. If you know me, I say going forward, the boy no schools, not yet few schools in Guana. I say, we are this one qua. I say, you have to be a quack of Sierra. Then, when I say other areas and I explore the abuse system in the man crying, varied opportunities. I was between abroad with talent. And near minimum say more the deputy headmaster our no war presec and aqua head or horsanity. Yeah, because minister has very intuition, very intuition and experience. Say no. She will be a when you will be a chimota. She will be a when you legal presec. She will be when you fancy them. No, the free says so bar or those between and cookie best practices now because we are the headmaster crowd and so we need the way or school about performance and head and credible way. Although I know to papa now we also had a little piano you have some or science or math background. Say I'll be me Obuoba editions a conkai. Okay, Yerama Yenase Bibiani Bessan about Winchabium. This made us opportunity or okay, yeah, that's it. Inti Ura Ernest Akosa Deputy PRO, Edma Ministry of Education, and Yenekotri and Komono. Inti, that is it. But in my humble opinion, I prefer say shut down schools because I'm pay for me in the it's a no. It's a no because so I'm pay for me yeah. I was here tonight. Na ye analysis. Me I always say yet tonight ka say Achimota school presec. Any sa schools akese no. Eye sabio omo a omo tirimu abobio. Ene was ye de omo ko ha me no omo nya dwen. So that's it. Some say presec na yade. Yeah. Say presec yade anya students o. A teacher for any facility, any near my woho, and I assist wo mo adesua ye mre e mo mutimi twa enye sa enti na obi nya aggregate umbrella 30 kra no a I was about one more otumi etwa I think just our comment edi be nti na omo nya a for no kwa ne san fa omo ho sa comment we na ankasa no minister himself na ankasa kra aka say eno no mu ne de o so omo hwe no mu bibi nti say de o ken and say school be more no modern a obekom school no ye de aggregate for no kwa na akọ no mu eno so ka ho na two kran so no omo say ni equipment omo say de be cheche mo fra na de because me be one menti ase some say presec a school Achimota a school na a school ni gi addition for how I was say a school no to me tete obi a ono no ko school or dokrochoa emo onu nsu betwa eno na be me anu sampa wo ye a school na wo a school akola no be ba wo ye shark dada nti wo den na wo ye akwai se wo coach Barcelona for sabeti o kra betimi akochi because omo ya ade dada players na nkasa ya ade dada ko busia Xavi bila wo bere wo ho oh let me don't kwande ya na menti ase so yes see close down schools because someone performing there is a Argentina example a mo aye wo school mo TVET STEM e bia ne a typical example ni abomusu de ya yeah so mo yi presec assistant headmaster ne de ko enti yenye sa reshuffle ada ne yenye sa enti di enti na legon presec ene ba ku Achimota school enti me nyi obi a onu nya 40 obi onu nya 50 no modi ne nye ye school enti ase ne sen ye siesie nkwala enye sa yeah mama nkwa homa nso mbra biom na fe yentoa so aha no mo mene oru ayire Benis Imperijachi kwa akotwetwe nkomo ye national coordinator Ghana Education Campaign Coalition Mrs. Otimen kan no pay Maakye Maakye na bibia boko de
nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ paa na yɛ mmɔfra no ɛkɔ school no mu nyina timi kɔ deɛ na wadaro ma mo hwehwɛ mu ne yɛse deɛ nti a yɛdi kan no mekyerɛ teefoɔ nyinaa na ɔpɛ na hwɛmu a yɛyɛ kakra ne sɛ mmɔfra no bi wɔ hɔ ɛsɛ sɛ nneɛma na ɔmawofoɔ no ɛgye no ɛdɔɔso ebi mu anyi sika ntumi ama ɔmo antotɔ nneɛma na ama ɔmo na ɔkɔ sukuu wohu sɛ yɛde yɛyɛ adwuma at the grassroots level yɛwɔ district education for all things a ɔmo yɛ adwuma from the communities ɔmo nya information from the communities ansa na yɛataking it up to the national level on advocacy yɛhwehwɛmu a yɛ members no bi mu ɛyɛ sɛ nkɔlaa no bebree na ɔmo ne ma ɔmo sisi ɔmo ntumi akɔ ɛsiane sɛ nneɛma no a ɛwɔ sɛ ɔmo tutu ansa na ɔmo de akɔ sukuu no ɔmo ntumi anto mmɔfra no bi ntumi anto apopɔ no yɛ sɛ ɔmo boɔ nko abɛ sɛ nyame yɛ adom a the following year ɔmo de ɔmo mma no de kɔ sukuu. I see. Okay. Wadaroma minim se minister nso so ne comment a wa make afa non-performing schools ɛho no ɛno nso so watia wadaroma watia no nso. Oh, okay. Okay, nti mo a mo Ghana National Education Campaign Coalition mo reaction anything? Okay. The kind name the minister no often say closing down the school no the only solution a bit to me abwa. It's highly discussed about school in the one. I'm calling the omo kwanipa. And that infrastructure the school dining yani yamana in or the day and why yes shemu ama we who being here a water almost school nemu schools no omo akadie nyina omo betumi ga asam of finance ya na teachers no ya teachers omo bo omo modern ya na omo to omo bo as I get branch training one san no we say only and a big one is say omo better school no e no na am problem in the other issue I get this say you should move no my ya what omo to school no because omo to school ma ta omo fa na omo go school no omo that thing Mofano or that and I'm with Mofano to him and as school or performance so almost make capacity to move it to Yankee Sam or Fana or Monadi no Aka or what's on way and no anything yet or way also to me access to school. So more near Mount which is near the living in our one just some more more community no and more than to me ọmọ mọfra no ebi ana wofo no wo saa community ọmọ kwa na ọmọ mani jiande ebi ana mo de nkwala ni koye edwuma ni ade nti wo se community ni so ewo na ko na wo so ọmọ ye nti saa wo nyina abo ano a ni wo se teachers na mo mo ma de bia ye best teachers sa kade ni ni wa ni a wo se de akade the community ni so na bo ana ọmọ ma no enti enya de so ni ma ni ni community ni na sa sa di parents no na ye tuni abo amo fa no mo mi sua de na ma ya de na fancy a better school ni mu de ye as a coalition ye na minister na nyatwe Wadaroma say mote say policy from latest can sem bi say ya ya sen na mo ho ye mo ye ho say na ye mo because they are representing CSOs in education or Ghana. So more year formulation policies and more take decision. I was able to me fair and in nothing. Now your bobo, when I wouldn't ever wire this journey at this level mine. No more sorry, I can no more the condition be but say when you say when you say and why yet a quania would be a woman. Because you know we have program before and you may be a boy at the journey at the and just see a woman of a chihuahua and near my Africa in a bay of what at the journey at the Shiaba possible. Yes, to me, who came to almost a decision with ya, almost to me friend and son of the about our and the a higher time has. Wadaroma o Ghana nwoma sua mpanimfo ye shop nsam mprimprin ya e wodache Ghana sua e wodache na ye higher in the state yen to your boss and to send you mu ansana na security
and on a problem. You need data, specific data, because we are in the one. Again, we are number for a year after education. We share more or moving on what's almost nothing from the northern region, western region, central region, and those millions of children. Almost said that almost nothing. Into our that I was a figures in command as money because I buy no was figures here a bit to me actually say maybe a man see way when you say anymore and then to say maybe I just said for another from for another. Almost needs our figures. Yes, I will need wow. I was almost taking our figures. Not almost to make a shame. No more make a solution to it. Other than say, almost be the better one. That's or that. Or more minor, or more yenny might be brave and was at the never cost. But almost take a decision. Almost one when you shame. And nothing gets me data. A bit to me about more take a right. I'm at the senior this year, Eddie Moya Manga. Mrs. Ma, you're now CBB best about Jamie. Inti yane Mrs. Benny Simpuri Jechi or your national coordinator at the Ghana National Education Campaign Coalition and I am a train and community. That is it. And on that particular issue, no, media me my expressing me opinion. Me on honorable minister Enyadrin closing down schools and even threatening. So we'll be closing down school because unperforming. When it happens like that, it means because education, it is there to solve problems in the society. In this education, it means solve a problem. Then na Ghana, AHENKAN933FM yeko. It's what it is here. Because what you mean can't tell me say, akwala ko school. School no akọ no otifem o and what do you see ade obi so ete dan mu edan papam akonya papam and then kwala bebre wo ho no mo a omo class obekọ no na air condition kra wo ho Montessori no enti hwa kwala no te Montessori na osua ICT Omo class onkonko to say de whether a white board and I say a black board is ho aye de kire na de si se omu nyina krampo kure de a slice e na kire nkola na de enti no nkola ni nyina wo mo laptop sisi wo manim ba bia ye kono no na say private individuals atimi ya aye nyina nim say e capitally intensive uni sika untimi nye na omai Ghana omai no capital eso na ye ntimi nye sa na emom yesi school no perform e be gunu a to me is a no because schools no mum e was solve problems na za untimi enka nkyere me se me perform yi wa bra computer kra me hu bi da me hunu bi ya na ebukum mouse enano enanam ayi jamase na ye na nam schools no mu bia ye hwe schools no the state of schools ni bi nkwala no bi mouse no kra kankra mouse no feel say ye kura onim adekodimpo obehunu e obukum until you don't expect akola onu no sua de wo sa situation nim you can't even blame teacher ni no a wo cha akola na de wo sa situation no and in any case the teacher for crowd was saying and I do mokoto sa deprived area bi sa so ngongo cha de kra no a they will even accept and go enti yen on man wan kasa na if you feel say you person yen sesan ya what's your chance yen sesan dey free en ho so make it all the facilities available and yet you see said they are performing abysmally then no person will take any action bia no a everybody will support you but Mr. Minister please in this situation enkwalada so te fam 21st century Ghana yet enkwada ko school omo tete fam and omo tro ade omo tete fam no musu ade bepem sa brei schools under trees eda so Ghana hwe ayi adwen kuro mu ha wo kan school dan na bu
ama because of say school dan na abu ninti no kwala ne nko school omo tifie enti we ne by force holiday. Question be say omo be cause what na fie for how long only God knows. Copy mo say bia odomfo bi be ba no ba be erect e bia canopy bia na say temporal we bi e de ama wo mo ansa na nkola na be san report back to school. Me ne wo ka say obi nso wo achimota wo sua de ye wokọ obi wo hwan Montessori wokọ obi wo kinder chaos hwan ye wokọ omo say. And at the end of the day no akoda no an school dan bu ya. It's not their fault to see women go school. They are ready to go to school and learn. But in the school, dan ya or kwakotene mu no ebu and into also kwotene fie. It's no fault of theirs. But at the end of the day, no, omo ne san kwade ya mbu din nyina kwakotro BC pepepe. Omo no mu nyina kwakotro wasi pepepe. So how do you expect them some performing magic and pass it? One pass ya collapse in the school. Mr. Minister, we nkua de. E was also baby na be chirichiri mu yie maye. We need die kwan so. Also san baby na be chirichiri mu de maye. Ko henkrofo brebre wo dwa ha. Nkola ni bi twa e kwan free eyi kuro ye wo dwa ho akire hoyi. Na o ma ba school wo dwa ha. Nipa brebre. Eye yamfa no fancy wo na no so na ye first lady Her Excellency Rebecca Akufo-Addo na mpese me bo ni din ni nyina ni din no ankasa no aye ni mu no ode na akọ na ena no ye na woda ene yi wanya 72 years. Na you say 70 nya na ana esika na amom ye sa no because I say you say mami ana ko be vice president ye di amfa yi Professor na Jane Opoku Ajiman wono so na no di ne de wono so no ho yom onam 70 o enso no ho yom sa 70 dem fa nya hwe muduru okra na still ahoden wo ho ye de radiase Nyanko poya adama 29th bosumi we ne de to so aduonu nkron omampani su benya 79 yes omampani benya 79 29th of this month ono so no ho yom sa erade mfo mu nhyira ne bi mfa man Nyanko poya adama so efiada ya ebei ena yenua bema Christian Achuchansam na yie no e hya ase eyareho pa nti nyame yadomo a ifiada memene da ne kwasi ada yedi animi no adaje eni posokra sanse eyikase na ebekoso a enye asem ketwa Nyankopon koso na eyie ne bimben so no onkyekere na abusuafo ne ganafo nyina were na onfa another person emra mehye achu anan mu enioma pa ye ya ye kan ho asem ahunu nipa owu foforo radio bia ne ye kan ho asem ti se hun se kon kakaka nti aka woni wabusua the reason ti ayeka kire wo se eya amentu wabusua nto ntwene no otu wabusua to twene fa dwuma bo a ene meti hai ene ya wo ahoden wo nkwan ne ade bo ba wo je pa ade akra nkyene ade obi abehyem ya bo yie nwuma be na awotwe eno ano no wo yare atena fie san ho yare wo yare na enye nkontompo yare na yare janiu a enye se adwempa no emmet adwempa ewu kra no ya betra ha monka nkyere no wowu ya bepe obi foforo abehyem ya boyie nwom na awotwe ya kire din na kwatwoma kotono atwene abepe bi atena tiwe mame wadaro mame ba ye to aso
Say ye kase Dominion herbal powder ema immune system and then kwabo wo nipadua mu ne yeden na ne senti wo tadi yare sunkunimu a ehu adanse bi ni o adon de fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya ye se me se Dominion herbal powder de ninia enya amanfo adanse nti na be kanfo ne aye wo me nipadua mu no eburo madwen ene menti ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion herbal powder enwanso anya wonsu ohia wo tea cup mu na de atreketo ase biagumu wo twan seti yanum wawie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo abata mo monufo ene nkwada woni fiedum ye ne de won ka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum. Hey, na koso amani aji say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Wa pass yankasa. Hey, na school ben no enyo mo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy you culture ne de enye crowd. Hey, mass nye. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. E for sister Banchinya, a Janet, about Faro, the old sister, the Tia Bone, who and they only believe. I feel one more children so running in Napa. I'm my friend at that show. BC, so one more try. Yes, I will pass you, I won't pass you. And they only believe. As I see, I'm a new worker saying, one more be admission, I want more chim of Frano. Form 1, Form 2, and Koyan, the one who says, see, I make a say. Hey, and you when you are they say, yeah, can't you know? There's a body and one you didn't come for. Only believe Papa. About Franico, one and it's already. Quite be a school match at for me for some of Fana passing the Omobay. Well, school visits so dear, they bought a phone boko, but Matian installment. I can't crack on this up of Fana baby school. School, you piano brought on my one side mission. School visit the crowd here, and managing that game. What the answer do I bet them? I will only believe senior high. 84 one inch more at Timco Crantu. Another friend 0240 202 148. Another 0247 670 736. And 0500 041 317. Only believe senior high school. Yeah, Super super some cement and superstar cement and it's here Messi for the contractor for you to aguso and some G's enterprise and I cover cement in Ediaba and to your Messi we a contractor will be a project beer and super some cement and superstar cement and no necessary water and one day the grade no and 42.5 hour and 32.5 hour now so to superstar cement and no see 32.5 n Ghana and no penny cementa and 55 kilos ya chow 5 kilos free nina and some G's enterprise and I go fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti who pay super cement and superstar cement and I say iron ross ni be tono some G's enterprise ewo akimoda amantra yenidux filling station no and the bon shenimu frewomo ewo 0243 583190 One day, no be 2 days. One day, only one day. No be 3 days. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Okay, yada se so atwen ama yakoto enkra aba mache eni dwumedia ogusu awutie sima ensia ena abo apa no pa nonkron eho hye ne nso efama me na wadwenche no so de aba 0594841044 0594841044 ofre me Obuoba Ofori Amanfo wadwenche no obetimi so de atoa me ankasa kra me personal page ho personal page no Facebook eye Obuoba Ofori Amanfo abrante kama tintin gramo so wa brane ankasa wetimi atoa me ho no mo na fi odi wadwenche ni bi so akoto ho no ya kenka dia ma anopa ya me fanchi asron konkon fama odan nkwanta mayor baako pe odan nkwanta mayor baako pe
Womo a yɛde womo ahyɛ dɛm dress womo kyerɛ womo kasa kyerɛ womo nante kyerɛ womo atarehyɛ kyerɛ womo adidie ne saa nneɛma no omo nyina mo nka nkyerɛ womo sɛ yɛbɛkyerɛ wom bata mfa so azie yɛbɛkyerɛ wo bata mfa mayor odan kwanta mayor no de as far as ameda so tie di odan kwanta mayor no yɛ baako pɛ enti mo nka nkyerɛ womo esuasua ne nyina sɛ they should be in the original state. Usubanya. Unim kasa. Emfa ho ne said ye be polish wa one day we go hu animu ase. Odan kwanta mayor ne ye baako pɛ. Ono ani Danish obi ye J. Denser. My entwaso end of announcement. Soboti. I feel when my catcher say morning show near Fabe was so. Fabe also morning show near you know. Oh, what the Adiaba. Adiaba was so. Soboti Samen can so boost to immune system. Nam when you ding na Jumedi be a woody and so wet media dinner abwa. Soboti. Soboti. Inti akakadru hwentia pepre abrobe meko ene ade afra ene ade aye soboti na aya kona soboti osi soboti ebato omanfo ewo atemo dan call Alhaji Hankuri Enterprise Frimpon Enterprise anti adwa ukọ ne ho a wonsa beka bi Merin Kroma ita friend aboabo supermarket no so ukọ ho a wonsa beka bi one filling station na die ne hwe wa aboabo market ho Nana ya provision store so achemo da sister Veru one snap ya ba no di animhwe AHENKAN FM hanso oba wonsa ebetimi aka soboti no ebi yato soboti ni de me nka ho asem mama num ntasu enwe yase asopa enkyere asem tie ade papa nso ne ton ne ho so ayaze enti maka kire wei muntie de honhom ka kire asafo no omo e waso ni ntie ma won saka soboti ni bi ebe boost wo immune system no am wanya hoden yare bia ba wo so ni mu papa ne tantan so otwena se popra se kadi bodamfo no no ato na to atwene na anu amekọ kadi ho propra ye na kadi de ho nsesan wo na ne MPP nso de ene mo de ha de wo de agina mo akora be gina ye beto ama na ene mo ne ko he kadi ho nsesan ye na anu amekọ ho ho nsesan kadi nsesan ye kadi fo mu tie me boa ya monfrenka ensesa hwe ensesa yo ne mahunu se eye so significant asesa yo mo market no de ne o masini kama de ama wo mo but kede no ankasa no duru kuro no mu ho ensesa ye mo hwe na mo nsiesie ho because kede fo o ma ye so loyal to NPP inte wo se NPP fo tumi sesa kede ensesa ye frɛ Soboti empedi phone was 0244 878763 0244 and only number be friend Soboti o majo so achimo dan ne mpotemo ha ma me nkwa ahoma no so na me ni owura ni ado enko twetwe enkomo opani ni ado eye national coordinator edema tax justice coalition omo kire se e-levy no amfamfa so papa bi amre yen inti aban no onyim firi ho no mo ten eja ni otime kan FM so ni Maakye good morning to you too and your listeners and my brother na bibia boko de na me adom this adom bibia boko ye de radiase na mo kire se e-levy no eye nuisance inti aban ni nyim firi ho adan o share Ghana, there are some taxes that is not supposed to be there because a harging to say e-levy say a tax a harging na uko ye villages na say ebia me ye adwuma wa Accra na menya 200 cedis na mi pese mi fan send me mami ewo ho na mi send na ono ye beti e-levy no wo me so
on also or receiving also you better T11 one so. Now who yakakra who be na who di bo be na yes no. At the end of the day, a boy and then a boom. It can't even do this one, not the can't watch it. Every Puka, who to me, what the cabin and come home, a month now and into Ukoya now by it. I think so. Your ban government, Shisha, okay, and say 11 or the very Yasam, the Kabi, no, they are or my okay. The Kana yes spending training and town hall. This I said, the Kano and no start 11 you started the roll out. Yanya 11 yashi. And no more no so it is putting burden Obianso. And the can say government. What try again? AHENKAN933 Anyachi. And to say, concentrate on the progressive tax. Ebema Obia who Akum. To say, even if a property tax. Corporate or property. Yenti tax also. And they will concentrate on Musua. Ebema one Yasikana Udia development. Into the Katana and says. Government jai wu kasa na wu shisha yen say udi 11 no because 11 no still meeting the target even so what coming from 1.5 to 1% cry and meeting the target into free or man so scrubbing off cry na yen fa yen share progressive tax na ebe mama or man anya sika no into no nti na ye kan. But what I say? I see. But over some more can ya almost say because of say yes a day ba opposition sa policy we eba benya ye no eno kan ho bi na ama as a defeat ne purpose. Sa opinion we no do you buy to it? Well, once government there or baby of I was so. No Kasana, your baby say consultations I ban on wine or the Musna say a catch on say, yeah, by year 11. How many town hall meetings are here? And I can say, oh, we are introducing E-levy into the country. Oh, what? Yama when you are 1 year. Okay, what is your assessment? Yeah, visibility studies now. Yeah. Can you bring us the report for us to know? I say, okay, but what of will be a country? Country and she share now. We see who be introducing E-levy. No, must have off because it is not helping them. You are spending a lot of money to make sure these things work. But the kind of money now, if I say you want to raise, no, it's not raising. So it is not about the political talk that is around it. It is the thing you have rolled it out. There is a political talk or to cry. You have rolled it out. One would say, I am Nkoye. Okay. The Nkoye are 3 times. All right. And you say a defeating a purpose into one train sign cry. Oh yes. Yes. All right. Defeating a purpose. I see. I see. And it is also putting undue burden on the Ghanaian taxpayers. Yeah. Yeah, that's it. Eti ma ye fancy na bibia ne ensambra wo nchen biem. Yo, me that. All right. Ye ne ni ado or ye national coordinator Edema Tax Justice Coalition Ghana and ye ne ko dwen ko woni ti the oppressor chire nyina ne say E-levy no but aya omo ye so omo de baba be ye no entimi amem enti yenyim free honomo ono no de eno no ma me inform adwenkyere kakra mfa nto ase na fe yen ko yen anim onkomodi no emu Adjoa Roberta Mrs. OKFM. Ose happy new week. Enko Enfama Team Maakye. Team Maakye da si bebre. Yaw Isaac say good morning. AHENKAN from Ayiko. Ko men sample 2. Ose congratulations. Enko ma incoming MP.
Edima Omanfo ewo Ablikuma Central Mr. Jefferson Saki say why free health insurance Ediama omo de so mobile free health insurance ne yi si adwonso dan ne yi edu atisi bia nya nwanwa na eno na Komen Sapila 2 ebo na baso se waya de pa sanso so no se nchia nkoma Honorable Valentino Ninoi oye incoming MP de Macaulay Clotte constituency ne de ode bae no Erico Furniture also keep up the good work bro me da sibi bro Erico Master Red Eddie Frika Swao CKA Hawa Kumsina for 2024 also a great news super ni atie se vaccine no ebi aba yenim se enche omo de be hospitals ni nyina amomo nyina atimi anya bi we adu show boy ena wa show no wa ya ade pa na we kire se ampa en pepe wo mo be breki 80 no nyankopon ya adom a afia ibeku remu abatfo no enchiankoma Honorable Mavis Hawa Kumsen MC Honorable Anita Obuamisa Kaswa ochiachia mu nyina Amisco Spelele nso de ode aba no se enchiankoma Honorable Alan Kojo Chiramatin also ono ne the next president na ose omampani dada John Dramani Mahama watie se wo ye campaign ne campaign ni mu no ensem ahodo a wo bie enya nsem ketwa na ono de o ka kire ni pein se ni wura fi a ono ane kan se Ghana de enche ni wura fi a de entie bia no so o ye Ghana ni na ni wura fi o kai no wo ba ye na breso ene ye babenya unemployment graduate association ni wura fi a na ye mfansi ho o ba ye nursing any teacher trainee for enumhyede kakra bi allowance ye de ma wo mo ofa paso ka fefe watwam ten o se wo se ye den wo ba ba umia kan wante I hear say the incompetent one wants to come back. He wants to come and do more damages as if he didn't do enough. Wasre say no to NDC party no na Ghana pa konwa so de lalai Bene Champon say you are doing a great job. Yeah, that's a Bene Champon. Teacher Kujo Tepenyine Susu ono so kyerɛ sɛ wo enchiankoma Honorable Eric Nanajima Prempe Nadmu Director General. Or say eya na mpe bebre no watena se adwene ya no tietie nsɛm a kane mampani John Dramani Mahama kane fa emprempren sikasɛm a na mu ho no a eya na ntiase wontiase sanse na bremu chalk mpo chalk tetaw na bre so ana COVID-19 ensi ba bia no chalk tetaw yenya second lady enwo beka kyerɛ Ghana for say ye mama chalk na mama chalk kyena asɛm be na ba ntia no wɔka sa na chalk ni ho momo COVID ya mahwe ya ma Russia Ukrainian war ne ni ba bia chalk kura na muntimi nkyɛn ko school mu abetra ase yensa nto abama ho enya de beba so teacher Kujo Tepanyina susu ne de a wode aba eno no wei enso se ye frɛ no Quaresma don papa also the free sunyan ena de aba no se de Nyankopɔn ase so de yankwa chen ebiom o de Nyankopɔn ase se Ghana Police Service emrantie nsia no a wo mo ada ne ahurie mogya mpom tirim do a mo ye mimfo eko free ye nua be ma Imoro Sheriff awura je ne nkwa free ne nsam ya no o de awurade ase se ya kyere wo mu nyina ne yemfo mu nyina mra na no na emra no eno mo nko enhye so ne de ono e de aba no Uwe walani mpanimfo bibre app si enche omo ebre nti yentumi yeda say nonetheless for coming through with it. Crispo fufuo ne de ode aba o say minority NDC no kyese omo de eniam papa ye koso aban mu no wo mu hunu anu omo abu anichi say dwese ye gina mo ano eye kura mpo a omo nka ne enya nko ande bi o maka ho asema kan nti vaccine na ba omo nimu aye ka kire wo mo eno so omo nya ho press conference Heli Selassie ne de ode aba na o kyese Alan Kojo Chiramantin omo ye de ono ne ba bedi mampani no na ono de okay so omu nyina adwen akobenkrum Kamal Amasaman Bruni or say a very refreshing pa see at say Ghana ya take delivery of a year childhood vaccines no ebi ebeboa papa we no akankrofobia no atum owie no senchi ankoma Jerry Ahmed Shaibu aka Jazz incoming parliamentary candidate edema Weja Gbawe constituency Kojo free body funds or also the free Juma kon or say good morning and confirm or say there is still hope ewa MPP aban mu and in Ghana for me enta omachi Amisco Spelele makan wasa de abaha amweni fita or say watching you live ewa Asama kese good morning mimi abema ugbo adwuma papa or see pochi no abaso no me stressing ke won so yemi pochu enko he yim pochi mi enko he
Cool mensa a friend is saying amwani fita ye puchi me de mi akọ o say Ghana your main problem or main we politics yo anopa yi na mu di nkomo de fa said ye bibia na de ye politics politics no de o de ye be ye but ye nye ne yie kakra bitimi aka no Sir John the free boso so no se me hwe live the free fantia kwa south boso so and wo de aba o se nchia nkoma Honorable Kingsley Usu Newman or your incoming MP the more man for fantia kwa south campaign and crofo ye ne sa no Kwabina Junior or say good morning bro kosone bo adwuma ka so na mbutu a mehwe wei Prince Nana Wayla ono say good morning ahenkan maache ubo adwuma o cash nyankopon hira papa ye da se bebre Prince Nana Wayla nti we a messages amadaro mamode fa Facebook ba ye no eno ne yakenkan bi dia mamo no yenhwe dia mode afa ha enso so mfambra akire ye beka eno ho asem mayenko yanim ewo eye yen enkomobo no eho afi na wadwene yen yampache odwumadi a wutie ne ato ne din se Maakye, your most authoritative social, political and current affairs talk show. Yen ye ha no eye fearless and factual. Ye kan no kure no de kirewo eni nti ye nsuro bia no kure ni nti ye pia na ye de yembo kire sanse ye nimsi ye mfa ahwe nsuma ye okọ Nigeria fo abebu bi omubu oye ya no ama ne motuwa mu akire wo o se hwe me motuwa mu hwe nse ho nti me ka no kure no me ka kire wo se de tie no a Jubilee Hospital se me nka no kure we nso nkire wo se empotam ha no mo de o pe ba bi akwaje ayaresa na oho atọ kura enkom mabie mu a eye Jubilee Hospital treatment no a wo mo nurses no mo akaka ho e de be ma no kura no da mu soronko ko Jubilee ni enhwew na oho entimi ento Jubilee Hospital say outpatient service, inpatient service, laboratory test, pharmacy ewo ho, antenatal care, postnatal care, theater, maternity ewo ho. Ye ba no say ye ntwa wo scan enhwe wo nipadua no mu nso mfa ma wo hwe se ne ma de yi nso a eno nso oba ye ho no mo a ye behwe na yatimi edi ho dwuma kama e amount Jubilee Hospital eno no eno achi wani ene bia atochima na o how bi ya aba ho a bra ho no mo ne yentimi hwe ma wo diabetes and hypertension, canteen and insurance nso ye national health insurance and a private health insurance no oba ye behwe na ye di ni nyina ho dwuma de ama wo odan boabo amantra bridge no so na behu ne yen obe frame 0244 575799 0244 575799 and a 0241 784645 0241 784645 eye number obe frame Jubilee na yetimi ajewo so ebiom yegusu a yesisi dan no dan no so de wusi a ene ensuo to nanso afam eden ye besrew dan no wubesi a na wape building materials a eye papa eni na party bia ho tedin o se pre papa no preko upe baby a kwakoto materials akosi wo dan a yenkonko wobre wonko dwoodwo wa wo de wo hu di usika wokoto ade no o okoye se de nkwada yi a wo mo animu mobɔ nsɛ no enso besa ayanche yen ho agu so no a eya na to de bi a ya bamubuo kese maba we ya polish wo mo anim tete ho computer ni achi wo twade yen samenti no pe bag do say no oba samche a ente sa yenim sane yesika pe etie eni yenim sane yesika yie eye ya te se hwene munwen eni nti se wunya kuduro enya yemu gidie ba sa oni e ba be di dwuma ya wo ho abotre nia ede ye kode ye ba ne se yenkum dwafo ani dwa eni nti wo a wo ni e ba be di dwa no e wo se yetumi bre ye ho asema wo okwa wo abekodi adanse te se Samaria ni ba no nti bra samche ne beto wo cement wo iron rods enchense ye de bo dan so enadoa prango gabi ba ke prango nadoa na wo pa eno so ba ye ho no mo a wonsa ebeka bi me pa cho bibiri ye wo eye amantra Wache Junction ho no mo a ye ni Dukes filling station ni die ni hwe me pa cho wo be frɛ yen e wo 0243 583190
0243583190 ɛno ne yɛ number bɛfrɛ na yɛtimi agye so na yɛ kama paa. Samche Enterprise ɔmo da mu soronko yɛba no adwadi a ɔmo yɛ too much. Abusua ensɛm no yɛde bebree na bɛka ho de ama wo. Why? Na yɛma ɔpanin pro ne minimum kakra. Ɔkasa a yɛakyɛ. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Enti we say your friend no kwache. Or the message efri anamase and or de aba. Na kwache say good morning Obuoba. Majeso. Me pata o kachire Yura Mahama. Any NPP. So mu nyina o nka o ma no ntum wo Ghana ha o. Na kwache say wo mpa NPP no mpa NDC a. Opeden. Because you see a wo mu de ji say bi enyankopon na obeye enema bi. But sanya Ghana na tie sisi ane de bra. Eye NPP NDC. Anya NPP eye NDC. Nti I was say yesua se ne MPP ne NDC ne betena because ye den ye omo a but yen so ya said ye say se ye den ne no omo a na etena de a ene ye se obosmo no betena no ene o kire o na chiwade nti yenso yen kire wo mo ye chiwade yenso ye hunu bibi na nya yen kan kire wo mo omo ye bibi na yenso ye mo ma baso ne nhye omo den ye kasa kire omo so omo susu ntie omo so de mrabra ye niso na moa yen oman chechire no enya nkofo bi na befiri baabi aba wo eyente ase se we hu se we ye panin we hu se we ye subordinate edi obuoma ne leader na leader nso de obuo de man subordinate ya asundwe nko a oba ye Ghana ha mra nya dwuma obra mra na nya dwuma ewo ho ewo mo a echi won ye wo mo echi o meti yi emra ne chime a ede mbekọ straight but emra kro no amane nchi politician bi nhwe emfa ne nko ba bia enchi wo hene bi nhwe emfa ne nko ba bia nti esa na tie e wo se nyina ye conscientize ya dwen no se ya dwen no e wo se nyina ekọ ha Ghana aha no ma ne nyina ye di ani a kire saje kopim se ye nyina beti ase se this is the path I what ye nyina ye pese ye to a bra ye forget it Yura Mahama beba Ghana fo be sen sudwetire bawumia beba Ghana fo be sen sudwetire ye pekura ye sanko nyane jeje mfa ne mra eme birim yen still a ye be sen sudwetire ye nkofa Kennedy mra ye be sudwetire enei agric minister kane agric minister Dr. Akuto Owusu Afiriye ono so se wo ba wono so mra mehe Ghana ya nsesen suban ya se yete ho nti awo se ye ti ase se aha no mo ne ye pese ye ko still I Ghana man timu eni ntiri manya botre sa no Ghana man timu ye da so wo se nyina ti ase se ekwan ye pese ye nyina ye den ye ko no ye de we na asi ani so emfie mienu mfie miensa ne ye pese ye nsa kani kopim say ye be realize ye no de NDC MPP ene a MPP na wa ban mu and they will do everything to defend one party and one more aban no wo de magana fo nkonkoto abane nka se ya bre MPP ye de NDC aba afei sania MPP e ka omo nsem no ebedane nti akoye te sa taade no owro no de amani nua se atare we na hye ma rama won so hye afei wo mo so be hye ase ye ba ye kra no na omo atoto economy no ase no sa nti awose yen ene ye kire wo mo ne ye pe ne ne omo yen ma yen meme de bia me ka se ebetumi a ye wo policies ni bi wo hono a national policy ti se for education hu eno de ka te across ebeko ba bia a very good morning confirm enkasa fabrics oh chairman you too much enkasa fabrics chairman you too much jibu tu baby aho bia nyankopon kan ho ye chiechia enkasa adwuma afo ni nyina wo kọ makola a ho no mo ewo
Enkasa Fabrics. You too much. Yentwaso. Eno ne yi. Kofo dua bro no bi beto mu. Yentwaso na fe yedi nkomo. So that's it. Enti won si ye nyina Ghana man tia ye wom yi. Ye twe adwene di sibiribi so se kwan a yen ye pese ye fa so enie. And decide the NDC MPP. Ye beto ama odi AHENKAN kra beba enkosi hwe. National policy be to say education. And the idea kati across. But I was saying campaigning for no omko constituency by constituency. Na omu bisa constituency for ne say ye ba chimo da momo edie be empa ne hia me ehia mo uyi electricity and the national thing uyi akwan national thing uyi saa niema na national thing na uyi nu sinja and the automatic ebeba. But I was see a bunny baby sabu abofo. I was see a bunny baby saw down for. I was see a call for sia yiribi. I was see a call wenchi swabe. Some patemo hono. I was see a call denchembo district ho. I was see a call kwai bi brem. I was see a tumi call bremu north. I was see a tumi call bremu south at chance. Ni enkonko bisa omo ete ho ne se. E de be mpa na mo. Ehia mo a mususu se aban ni yema mo a ebeboa. Mo line ne app mra. Na leadership na line in up ebi a oba yen ofre ne saying yen hayi odan constituency no a odan constituency no ya wo electoral areas makomako 18 edunwotwe ene wom electoral areas 18 no emu mienu ene ye fa say emu miensa ene ye major enti uyi odan proper ne yi odan electoral areas na wo ho no anu a communities no e fa say 3 major communities. Ye odan proper aboabo ena odan kwanta uwia na fi waba the adjoining villages no ekeka ho no ni ye nko ho sa decentralization no ya kan ho asema kan no eno no edin ni da so keke but enya adwuma na ye mpa adwuma mfamma yen wo community no yen involve yen ewo niam nyina mu enti nka ye nanka ya no electoral area by electoral area ni ebisa wo mo aboabo electoral area mususu se mo ede be mpa na ye mamo abeboa mo na aboabofo leadership ye adwuma wo ho a wo mo come together wo mo abodawuro ahia aboabo kro ni nyina se ebi aboabo yen ye hia we se aboabo kro no ye kese eni nti yenya factory ba ko mienu bi krompo wo ha ebeboa yen aboabo kro no ye kese edan soso bo ye den nti nke ye be sere omo aban no kran fa sa affordable housing no a omo ya no omo asisi nkran ni kumase no omo mfa bi mra because say wo ba boabo ha ahoho no abedoso wa ha ahoho ne ba ahoho no mba ye adwuma no omo ba edan boa ye den nti ekwa ben aban no be fa so a obesi affordable housing bi wa boabo ama omo ewo mpotemo ha no so timi a benefit. Area tisro ho one district one factory one village one dam one constituency hwan ni akeka ne sa atro kan ni asore kwa baby wo hwe ani mu se Ghana ne be develop decentralization na wo se ye ko down ni ye ko sha ase efiri ho ekeka nyoma bom AHENKAN hia asem na me no di gusu di ho nkomo no ni ekeka bom keka nyoma bom na fe efroba afi ani be ba ho so no yen electoral areas ho no development no abusu wo ho enti emma mitirimu kura se mintu kwan kokumase mintu kwan konkran takrade enkobre enenkran dan untumi han yo madam enkran edan forget it eya ne ya were ho se obebo bra na wusevu sika we ya yawura afefufuro mu sei no obi tu susu nyame yademo next year ne rent be so next year obi kura de so ne obi de be so ochena nti o save nti ye adwuma de ma wo mo tira ye o mo atimi asisi dan o man no ewo mu no dwuma ye die no ye adwuma de ma nkrofo nti fie wura na wa sori ahomache ye adwuma nsa ne atie yi o sori ahomache bia obedware adware no so no unware nsuohie nsuonyu na utugu so nti ubedware nsuonyu sa mfie miensa na wode betena fie ho a udware nsuonyu no e de ma fie wura wo kwa fie wura se kobra because ye den yes kana e ba ha
adwen enti kopem se sa decentralization borofo no ye be hyase se ye di ye adwuma no se wotena central government na uba wutrim se o aboabofo be hia toilet na ubesi toilet si ha ye nidi ya sebe ye je nan wotena esoro ho na ga jam se o aboabofo be hia pepsodent ya ye di aduane di ya yetwitwi yese so that's it. Enti the leadership, the national leadership, no, omo ni yen eni sabro from conference saying. There is no link. It omo feel it, omo have a feel of Ghana for. That is why I keep telling you, say, leaders in there, but you need sa Ghanaian leader no or take Ghana ni su ne serie. Ne kasa na tare se na duane die ne a wote Ghana ni ase paasa no Ghana yenya bi leaders de yenya but leaders na yenya ni nyina omo ye political party leaders oba odwen kwan obefa so a obe maintain ne party e wa aban mu but impuntuo no ye Ghana ha no ya turn na upside down impuntuo de nka e hyase free fam na akosoro enano na kusi kan asembi kuro bi o se hye ha baabi oh mi refi kuro no light ni ho and 21st century light ni ho enti enkwada no ewo kuro ni mu no omo wie school a pa no mu nyina ebi board dan ha na ebi kokuma se bi concrete enje sei akamre wa ne nkwakora pe ne wo kuro ni mu because abemu bia ono no ebo bra wahunu se ne browse wahunu se light ni ho o fo kuro ni ba bi okọ charge no wadu beja ho adu beja ho na matena se ehun se ye politicians no saa no omo pe because se emrantia ne maba wa no a ebetimi akan borofo no omo kan borofo no betimi ate ase a kire mu a kire omo nananom no so omo wo ho a politician ni ntimi na ada omo biem enti ne ye enema bia ma mu nyina mu adwane na ye kwa amrewa ne nkwakora no yakoka borofo mienu miensa bia biri wo mani so na ya che wo mu kurokuro a ye de kwafuo mu yi ye wi a ya che omo sekan aka ho acheche omo bento agari emo na mama ye fans ye omo wie kwa na omo kura san akire omo ponche e de ato ye pick up to pwa ne ye ko eye nyankopo betua ye ka o nyankopo betua ye nyina kasa de yenwuma tia no pe na me ka ho asem akire wo se ade bi ekura wo no you are just a steward na se ye kasa obi ye steward no asichanse oyo obi oyo ohwef sofo wo hwa ade ne so na je se ni wura wo ho enti leadership no a wudie no ye wo owura ne wo ho a ubebu akontade ama no we should be guided by that enti development na nye bumo e hyase di free fm na akosoro e wo se DC ni MC fo no omuhunu omo nkrofo hawo ebia na wubesi nsu amayen but na nye nsuo ne hia yen o ebia na e toilet kura ne hia yen ebia na esuku bi ne hia yen wa ma me bisa yen obeda hu obeka tell say wo so mo no mbabeka you are not a leader no obi a okofem ho ekohunu ne nkrofo no omo hawo no wa pe anu sie say anu yie nso a wa pe dia ma won and your friend say you are a leader knowing what is wrong with your people and trying to find solution to it. That makes you a leader. But you don't sit in the comfort of your office and tell me, say, me na me go through challenge, you know, if I don't come to you, you are not a leader. And anything I heard the framers of 1992 Constitution, they thought it wise, say, yemfa decentralization, emra. And into there, so we a leader. Now person will reach out to the community. Oma making it so simple. Community ni muno, yawo unit committee members. Unit committee members, ye no mo ne te, ye no mo ne da, ye no mo ne sorry.
you have assemblyman. And this person all reach out to them, can't you? Leadership awesome. But you ain't gonna honey, I don't know. Will be a leader or see any sign, nana, any. It's your basremo. In this month, yes, you say Ghana month, no. Moma yes, sober reflection, see. Na yen renew yen solemn pledge to Ghana. Ya promise wa man yi. See ya do man ni be siege na pain bi. Mienu ya wa said ye. Ma me yama famu de. Na won so ya wa famu de. Na mo ama Ghana no entumi mfa ne to mapa infra. Anopa yi ahenkan ahia asem a me de bre wo eno no. Enti won so wo bi a wo kan ye ba wo nchen na won so do de abetoa so na fe ya sorry so na dwumadie no ne aka no ye de atoa so kama e de amawo enchia soronko enkomfa mawo osofo Simon Kwakutai ona woda Family Worship Center ano Achim Odan Estate eno no ye Christ Apostolic Church International anopa mechia wo ne wo yire osofo yire Evelyn Tei anopa yi echiamo ena members here wo Family Worship Center nyina anopa yi mechia mu nyina numbers here didi juma 0201944485 ena 0554820910 for once bosumi we mumienya politics tantantan ye na yen ka ne ebeboa Ghana ye nyina yen kire ya dwene e wo kwampa so ne ye ka ne mpanimfo ne ya wo mutie bi enti moma yen ka ne ebeto makoma so na omde aye adwuma amampani kasa na fe yen kon homa ne so. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me da say, mama nkwa homa ne so. Me pa cho odi ni baby akese free. Abo baluso boy ni atimoda. Boss me pa cho yenti o. Alapenya ni shop anu eduma power. Abo na nti ni conversation so we say nti mpanyinfo ya kata ya so libi o ha ya mutie nti ya ekoma so mo mutie papa se ya ebinim ne ye bon komo. Ebinim ne ye bon komo mutie pa. Abo mutie bia e de na metra ka say omo ya bufu sabi omo ya bufu pa o. Enyo omo nyina. Because abo me sense because enye ahankwa o. Abo so kasa wo tena pa na wo tie nsema e koso ihe media eye wo Ghana ha say even if at more that radio stations kwa to kwa in radio stations in the two obia kasa wo she say SD he ya o de me kwachi she SD he ya obo yi bypass na so SD aye kru kese ewie obo gidi me say data ne de ande ahomate ko na nyime kwa de gata no na de aka obo de aka if you are some tea idea, yes, some your Tom Chow. Omunti near war. Yes, the engine some more. Sanka, anyone come to me, Bamani ye. And as also moon you are, can you say to me, Bamani ye? Or the a woman say was almost some by yes, some it's almost shady. Why? Yati, Yami ain't shown so yet I see be brave. Repacho, and when ye. Hello. What you do, maybe I can say free. Okay, the chinny. Okay, the chie me pacho yenti o kase free him. Yenti o. Obuoba. Yes sir. Woni odwuma pa o ye ma aboabo man ne Ghana man kotokuman. Be shon kom onyankopon be pagya papa. Amen. Se dwuma na wodi no, wodi dwuma sonko de bo ma no. Ye koso anya no ka. What is station via the koso anya no no makatu. Obo kakra meka ne se Omampani Akufuado, Nene MPP Abano, Omonkano couldn't check Ghana for. What the vast and what the Biaba? I think a motion TV is me with somebody Abba. If the COVID-19, Bassins and Bagano, Omania, what I could travel picture in our airport, ye there, baby. Since it's about me, I did song while I'm when the Eka can win, Porio, the Eka can win. I saw to Ghana, I have Fred, Minister of Health, upon the swap for Parliament. But to Papa Society was a baby Oka.
Ada na bi aba no omo show ni TV so say ye di aba e ti aba we no nka no kro o be ka so di aba so na oboa e da kra ye ka ho bi minister no minister of education na wo say say school na omo perform no go no me na me ne yadwen ani say mo se mo printed textbooks aba in fairness in fairness oni ye hu textbook bi amada ko schools no na school in perform ya then I saw ye eso nya logistics okwa kura computer kura oni bi ebi asa kwala bi okura busa say ai mouse kura say o say ye kura etu di computer bi agoguo e na school for ni sua entinka omo hu say bi a mouse no e say obi ko ka say ye kura enti omo hwe ma o ma na ye ka no omo hwe ma ni if we said ye ko na nye kura ma no be ka de o be ko so entisa Obuoba kosu kan wa djuma kanukura kire timamfo no ye da se bebre nyame nkan so ho me pa cho nso di ni baby a too bad fa che me wagina so a che ubetimi asan baby me pa cho di baby akase fi. Hello, good morning. Yes sir, morning. Efere pastor lu mi kase fi mo tia. Me pa cho yenti o. Me yile bi na pesa ni kakakra. Okay. Ile birangaza na omonde banangaza pa in fact emu owire mu ena mpeni fono edu bebi omu tiri mu edion omu ngi o man fono kete kurao because tama eba no na mi ti ada station o fro beni bi so metre ile vini mu na so mo kan se Ghana hana ye wono we are Obia Utmi ye Juma. I be do month now when you're 7 days with this. And Teresa will you hear any in the result me 11. And it is a opening on water or ye Juma month which are the cast 7 days with this. And think go back to clear no oil at the four. And you may be a war and how. What was the last time? Me bizarre say, or Benia or that cuckoo, ano. A you bring what the man is. And also you clearly poor good at the young go. That's a bizarre way, man. Well, in 23 wedding. If you win away at me, Bama here for one or me, Bama here for one or not as an in, that's an unlock and a year for men or women, and I saw what it would be. Yate yedase yate yedase ma we nso to asen ba chodi me bia kase free anwani Obuoba anwa eya no ama ne so ase wadwododo adan nche maboto itie ne ehe ne ekoyi a me moto maboto da to abanu ye ho Minka said you were Yate yedase and Yankoma Watampa Amasi. Yo yedase bebre ya chia wanchifo nso pa chodi me bia kase free the friend Kufiapo original Siribu Achima Yiribini boss me pa cho yenti o Obuoba nyamenka ho papa ni adwuma wo ye boa kutukuma ne Ghana man nyina Obuoba me twama semso a na wo ka bi se kade ntuntu bia ni kade anya kade nko atimansa ana oda trese o ma ya ye hu ni padi a ya se wo de appointee ebe gira ho na pam MPP atade kora de se na wo be win eno ma wa atimansa nyina ya NDC ne de bai oda nso menti oda nso me ho na me eno ma o da nyina ya NDC ebreso ena eba MPP ya to abama ho si nya o muso fa so bia enti obi ka se MPP ni NDC o mu nya fa so bia free so ye kotokura de NDC e bibi ma ye na ye ne nto aban fa ma won na menka John Dramani na hama ho okay ye da si bebre waka ofonsi ayiribi asemi de ma menchi ofonsi ayiribi fo ofonsi ayiribi NDC nyankopon ya adom ye bedi ho no nkomo e ba chodi me yakase free Obuoba mkase fast and your friend Nash Nash bibi abako de adumo na won so die mo nyame adumo yenti we nyame ase Obuoba no pay udi nkomo no ko boy ECG for asem so Obuoba yesre ECG for etomo de yen ne du ba bia omo de yakokọ to ana sesen Obuoba sabi ye o mita e mu bi bebre o mita be ya fini ye nya bel
ye tu so na mo tu me me jira he tu baby omo the deadline bi ba say sa date ni so no ama omo de cat fo be ti krom omo chi on be hawo me ko ho oboba omo ma me pipa se fa ko na omo ba na so yi pipa ni tira e be show say ampa o de what to na mo oboba ba pi mu enne e to mo kan ena bibi du omo se ja e ka tutu do be gu ye so ne ntimi omo de akokọ to ana oboba yesre yes kwai omo fa so ni yesa no enye enye kwese ne bia yesre TCT4 oboba ha di o twa me bla ba ko ni pe osumu mi ensa na mai otu asa na mo ba omo so ebeba ebe ni beba no oba ya omo di be sender na ye 2 na abehye ho obla menti bia ono watua 18 22 series oboba otu na mo ba ha mo so mo be check ya mo ma no 900 no so what 600 commenting 900 oboba for sa ba ni mo price wa omo command is ka 800 82 Ghana series oboba mo tia de na ne ba no mo sumagu yeso basically so entu na mo no tu aya ko mo hwem no mo mo de ba blend back ana yes sir omo hwe na mo fa be ni mle sabi mita ye ntu na hu ansa na mita be ba bontin na mo ho say am pisikwa na de ba ya omo ni yi sigi fo le tu so na mo ansa na eba omo hwe no mo tu anya say be du be oboba na ebe ha gi o okay sa ubesi komani ya chiwo bona ehe o he komu timi mamaji baby yati omu tu so na mo man ye da se pa Janash nti ECG issue no ye behwe se ye ne opani ni bedi nkomo no ye de na ba fie ha na questions bibre wo ho no mo ye bisa no me pa cho udin ni ba bi akasa free na mo ni a kwabra bo ani nkasa free aseni me pa cho yenti o oboba Kwense yase enya se yase yachi omwa ekun sojani no yachi bi nipa numbi omwa yesusu se omukun no yachi bi na oboba me ha nyina ne se Ghana hanan kasa ye wo no yemfa mla enya juma ene se hwese obi adibone anase obi de na asenkra kokot agire obehu judge nkasampo na agire wotua 10 million ka 10 million nipa na enya na tete wontimi krampo mfa na asem nkokot enso na asem ni ha nipa ne pa enti Ghana ha no sabi mahu ne se ye ya sabi yensem ni bi no enkrofo bi chinchin yensa na me ha onyira ne se anope mi su ma mi akua donko wa hi obuoba tise na tui kwan ma me ka kire ni sa me si Ghana ya fe no ye hia no eble ya ye be komu abato bla ye be sim no ye hia no eni se hwe kokwa akuafo first na yewura mahama woso no no di makuafo free se si ya first hwe ne buo baby akwakodu yenti mimpo eni yato koko bag ya he no akwakoto first 5.4 adey na mo se ya komposa omanyi nyankopon hu ye nyina mobo no mo mu sisi ye no nyankopon hu omo mobo amen ye da se bebre oma kola no kasa na owie se yabo nse ne ho ato no eya ne yanso ye ni age e ba chodi ni be kasa free the great Obuoba me ba so mi ni ade Georgia Obuoba me kasa free na haya Georgia won so me mo akasa ma ho ato ye ntie o Obuoba anapedio nyame office musoro no sha wo no kru na ni station amen oya okese Obuoba ma me fantia ma Ghana Yohani his excellency John Dramani Mahama gonja de she kon la me mbona ba so mentia Egani Ahmed ene Shegu LC so kiano Obuoba anape me raho pa Obuoba didn't na me kasa Obuoba MP before catcher so o ma kwa vaccine ye de won kwala ntoburu abanti ya chibu ewurade anim buasa ma mbo weji Obuoba adana abenkum ana nifa amambuo nkwana MP before ebuchire Ghana for o de Canada Japan aka kire wo so o mu nim na wo mu duma no wo mu bu amanfo duma no so mo de ba na duma so a na wo se wi ase se ye de ani ye obi na se wanka na ye de ya wudi a afa na wo bete na pega adobo amanfi na bo ne ngo
Aban the one na me can say or you contemporary aban contemporary leaders dey so aban we so we are contemporary me ko kan ya man for say George ade na wo ka say bia wo tan aban ba me tan asem and so papa we dey be Ghana na obedi atun say Ghana for pa tisi aso na ni magu ase 2012 papa started so obedi nfu apo no ko gina platform so na platform bu ni bu Ghana for yam fa yes so dey say ayo trofo ana ni minister Debbie Georgia personal attacks are the mema wo kwan wa ha why na say me o dey me bo e fi akoto le nta mi bo di ni say papa we dey ka say yes aduane abusua na wo fon femu a body bro e 2 cedi ni 5 cedi and no atros anu na eya me ya nu obo ba bradom sisi na be fa body bro enti wo ka no crack akra na aye dey Azoje ye what can be yeah that's it yo yati menso me da se bebre ma ye ne yenso so na fi yem fa nwumadi ahodo aka ne so nto ato so mfa ema o enti yade na de no so de asi yade aseda de bekwa ma wo a wo frɛ ye wo a wo tie yen yemfa wo ni agro hwɛ wo because yana radio no say ya doso eni se obi nya wo mu gidie ne udwumadie mu gidie na odja ne radio de to no mo a don hwere me ensa ne akire yemfa wo ni agro nyankopɔn wo nhyira wate ene nia uhwehwe bia onfa ma why hwe ene oma edane nye mremremre mfa ma wo nia odo nsa beka bia be ye mre ebe ye nhyira edi ama wo ewo Yesu din mu yeri asra ne bi kodi ama wo di ankan kwa me ye bo a adwempa hene ko fi mensa ka obike Kwame Asante ena champion Billy Man technician ofra me Obuoba Ofori Amanfo nyankopɔ ya adom aye woni da se chena na ekɔ yie wo